at a very low level. Nibuga, Nteguga devolution, yet in other things. In education, it has helped. You know, Chinge at the level of 15%, in my opinion. They will need to take 85%. Nekabua, Matthew to that document. It had to develop American professionals. They are developing to Madena Hari. Namadena Siasa. Naira Manenkere. Maina document. So, Buku way to in a potential. Never know. And I wish it Yavaga. That's a Makinua where that was your sustainable. And I never didn't tip up. Now we are in billions. Is it at the end? Ukendo alea beja taitu ninki welante tushawa small cars magena igamuchi kwa kula every morning magaka magadia zamaki yenu kala kunenkelwa idio inure kolekyo kigabo lakini ukiakwithira professor government ikethira kigitanire na ikethira gichwa market ya arimi ba samaki. Don't you think no bokake bakethira bena market na rose kuna zero no turuna rwena de ogu kuganisa sawa lakini wa munengera niki na gutikyo ruthite nyo ne buga gintu kire antu maici kira gingi matethia directly mbeca taidu kanengera nikigurira ningi distributing ng'ombe in the county igenda andu makamagairia grade cows fezi yengi ukalita tariu kuri na water pans nene muno uku water pans nigutungira samaki tugekira pipes of water ta chera na guntu kungi kwingi kuri water pans tugina rekia samaki ku rewika ruta waku antu maga tuga ng'ombe ikenda tugena industry area karia karaga kuma uku ni kanini muno gatero da industry so no anginya tuka promote milk production tugina gyanio na ntubetu makagia na area lengi ba tukagia na something industry ya kuuza irio cia ng'ombe and our people will get jobs. Riu gintu gikinene muno ni jobs. In fact ana baba tuli ningwetikia 90% antu matena wira. Na riu politics ile ambega ni ciagwiciria makathibu. Na tikuleta project ile ina impact. Kuleta impact projects. Ile igateithia the generations now isiogeiteithie ciana cienu na ciana cienu thinking into temporary na human beings are temporary ni maungana makati ana maina a lot of property so ours no ndo poverty of the mind kule antumejiragia bora magatuika rich on their own but mate kwenziria community ya karate so yo nembuga antumara twaturire gutoe na problem na mo ni marute wira na vinya tuone kwina transformation nuntu niyo tuli na batanio anoke thoi mwandike mbeca cigana rwenka riria ugathuka no tira alamuci nuntu unemployment ni a time bomb na no nginya tumenyerere na tuka develop nauga primary secondary na edu yengi a service Tharaka Nithi will be the best. Ikuli ntina anathi ite nweki wana Spain na ni matura Israel desert. Na ni matunenka gira irio Israel maruta soils from other countries. Makati magekira Israel na makan develop their soil na no amaturere. So Tharaka Nithi gutiba don't dry. There is no place in Tharaka Nithi which is dry. It is our minds which are dry. Na tupati korodogu is often na iga often wani professionalism. Okay. Asante. Thank you so much. Daktari tuchoka kwaku ke waringe. Kathwana. Ni wendi kuota. Yes. Na okay yotaka Kathwana ete na a serious business ni kuendelea kusana sana. Imbi yethero yena thina. Ingiwega cheupe wa kirikuga Kathwana. Lakini mbere nitire mantu makathwana can comment on a few things muno mantu no makuyu inda sabire thirikari ne uru Kenyatta Director of Fisheries na ile murandi uyo makuyu wayaga na kagitaga ku especially na konekana ya fingerlings
tarakanithi tariko kabana yuke push his whole hand tarakanithi yekirwa ku uyu ti murandi wa thirikari ya Kenya uyu murandi wa World Bank na makuyu ma control kuma Israel mwapo na bakire nje tokaringo kabisa paka thukimi rusi yaku na details na coordinates igatumwa na lakini mbere lete bakaratati na ukamboria murandi umba uteria na imtu makatokuria tukiwa makuyu matiena thoko ukaya kwithirwa mahoteli mama echuke munde ukaba uri kuba kuruta makuyu baigira Kisumu na Nairobi ara kadwa nantu baigira makuyu Sagana makuya kwenderia ntu honestly munture na ndukaga makuyu makero marigwa kinywa mithero akaria kugira iki number 2 kiba keugire utigete thirikari kuruthira mantu monde wana wawulu ndo mtubuku gitata make your own effort ukaya kunengerwa kiratati ukunengerwa makuyu fingerings ukunengerwa irio honestly kinya kuno agire gwikira some effort number 2 ukethokire mali ya commercial yes menya ko ninya muno muntu individual ya woni ndi mbumite na nturene no mbete tena that connection ya wito swana kwa kwende makuyu yako lakini we muntu kana thirikari ne weta bwatu twira market na bwatu ira kethre kinyi muntu mura to kendere no kan distributor bange or something ngutikije dwerisia nguruki ya unini ngombitete ochwa okay tell you what wao karika irira marimanti ibanengere to bantu abakaira makuyu antu bairi no bakagura gogo bantu akureta akutoga makuyu kumakuku in fact bantu tatonyai ntuge antu baikagira go WhatsApp no torimberi no kwena WhatsApp batu bantu bona tugatega makuyu iye kinya thainya ntu kabeterete bagura they are never enough no kwegwa kogu ke makuyu twagire wekere effort number 2 fingering kimwisiringi 10 ukaya kwethero kunengero maybe magana mairi na nuko mabekona mbesa ukane nkirwa irio ndikuya wikira effort kani nkiri kinya wego wongera those fingering ganya mungi kwita wata wenda miriti ya kwa professor juka wa professor tipa kwita wata chini pana wakuruka kabururu karibu na kabururu kaireni nio noe aenda ye kinya fingerings Kisumu na kura kwingi kinya ntu bengi bagora go in fact ukajire tezemo kwa dimanti bagira lati ni still bagira go bongwa no ntukari ugora fingerings ya kwikira oxygen ukidi nasio ye wona ile kwe meri se ko ndi banki tuko gwikaya ryo kwenda kwe season ile bakweja nasio no siende riri itariko itari go kadi ukagura igagotereke biashara number 2 ndienda kuga devolution ni atwi ni anto bonde tutiumba kuga devolution ni angaba nake na executive yake na ngukena bura bwana kithenji uga manto mato kuga turuthe kwe mbanje tirio ya mirari no tukuga nontu ngabana tiumba gukire mundiathi kuga emundi ndenda kugurira ntu ngombe itakurukitwe na assembly budget yanjagiria kiri executive igachoka kiro ku kiri assembly kenda bagakuruke bo munengia mandate ya guteta yokutumia bia na budget ya tu bana kithinji yes so assembly for example the MCA mbagira kuraithe yakwa antu bako priority project neno etireku nanka mirage ku budget amended in the assembly kinya national assembly no nani amenda wati toma so itwagire kuga kina turi assembly twagikurukirie na gitarudwa na tukareta that is maybe most likely in the parliament in the assembly tabagwo na bunge bakiri in the national assembly those things so tutiagire kuga it is a one sided way ukaya gwithwa into ya kurukire gitarudwa then assembly yetu waliona gire kutwira tiriri tutwe public tuto tinogo ikino tugentuka kitagitata gitarudwa number 3 county headquarter ya Kadwana itwije na issues all the way kumangabana wa mbere nontu yambire yakwa mabati mukwe gwe bakiwa mario gomo watu wikani choke yakwe kairindi yakwe nyamungi mondani assembly mondani kesi ya kotini kesi kidira kotini yegushoka kukairi
The other day, national government will I think you were back high over Nakadeji. Yakawa, control minister of work from the national government, not county government. It is the last year. You know, over county government. Makesi mako ila kwa njia kumiaka. So, endo totiagira kumbule county government atinyaka ni nkimi. No nto ya control from the national government. Ino nto kuona bayaba karuda manto ondo ubaga okira bakadi utie muntu umba ukibauria kiuria ibadire. Ikwa ina de nainu. Mwanka ya diroba mweri. I think last year mweri toa kedi mweri wa 10. Ilo ya nenkero county assembly. Menkenu yo de direte. Yaka we national government ukurukira ke ministry ya works. Lakini nuko miko ina case na baba kinye baro kama. We hope nuntu kinyeti uti keno getu kuona geshimiwa betu bakima mabati ini bakedi dinaga. Na no mwanka bekire tai. Ayegira tai kwina mwanki wariwa kwina mwanko mabati ukabira kinya akiri ne gusemuka bati gomba kinya ko coordinate mantu baba mambajeti boyi tabo bari do mekario no tuba mwadore ko. So no nto kesi ni adirire. I'm sure ngabana mudomi jo kesi committed kuhakikisha honorable members ba ukarabantwega na kenda bakaumba kinya ko debate mantu akirire sasawa. Na nkirekia mbuge mantuma professor kwa mantumega. We need to a county. Bwana gavana akuruda actually. Itu kwenda tuwe na nyamoja itawa oromwe. Nonto ukaraida bugayetiganije nani na mudaraka ubwire muntu atireja winyamera akorere kanyuma. Arija winyamera inedegeni. Miatere nyamu itaga wawo tukugakandani yakujanya makandani yakujanya. Nyama siagitanga wawo imanda mukiremya ko ganyama kadiruko kuruma kanyama yo karuma. Ende watweka no kwenda. Ukaona nyamera ni nuna ni okwenda. Okamerino tata gunyete kendo kagenya mereko ege gwite gekuria ikyo kiarete athini mbinge dara kalidi county no nto karaide munde itutie kinya kugaga ngabanake ituroida na siasa betu munde badongere siasa ita tukuringa kura ro kinya gwirira banenkero gutie wo kwiruta kinya dingatira tigere ku na bagira kudingata mantu na iruba bakareta nako bakareta naga sindio ukaya kwethero mara kagita kaka ngi siasa ni turi ni irumbi uye ndiko na nkimona utie kinyango atane kuga tudi ni tukarombe gintu kina bura jumbe bagwatana gyata niko dikana 2003 ke bagao tuika president ajumbe bameru bagwatanire bonde bogogora muntu ari robe project ino imuko ke baki tuchoke niyo wa mujumbe emwe mubunge gwage etagwa Peti Kimiriti wagaturi munde etagwa nidi no etagwa meru etagwa nidi Pete ke uga we arenda university aya romba college no ya Chuka University Professor Joka kido mejiza tuli bana nkerono tuli yo na chikumia na arabuga na agano atunenkanire ya leto agawo kagwe mu bwantu bako badaraka bakiona rami no akabarire mbia setu abakadi nkubu barabara no ya matirundi tuire one ikirwe ye kirwa rami baba ngi bamiro bwo ibinto byao emunde gutie mujumbe kwenda kuona urongi ubya kiono oyo ana kudikoromba gintu sanisho so wintu kiato kwenda kiambere antubetu atongoriba watanire kenda tukomba kuwata maendeleo tende darakani tu ina baitu na deputy president lakini tukaleta msea dojo kuona tugaoka nguru mbori ke nondu kuo indo anderi na tu enyore cheupe nu enyore litagwa na gichungu rock island yore litagwa enyore watwikire nyamucio nditari metro gutinya mujari mutiro cyo ndesi akarawo gutinya mu metro ngombe tari mutiro kinyasimbe tari mutiro ciakari ugu watwika nyamuci ye kinenkero metro watwika musemeno gwito munene nyamucio nde butigacero bunenkero embi mutiro uju wewe nyore no agaga metro ende simba ya nenkero mutiro ya kunjuka yadi mbiti ya mutiro ya kunjuka yadi ngombe ye go mutiro ya kunjuka yadi nyamuci ya nenkero mutiro njoka yaya ere abu atigate jibana nenkero mutiro jero yo gutigarite duki uti mtu gutigere dina mutiro nundu gona njoka yo ingana na mutiro ayo enyore na leo nontiri yeno yo kweja na mutiro de ayarerete miduri na kanywa tarumite mureo de kede kaga
ya mwira chuchu nkuya nenkera mutiro amuria o yo akwina kukuri metiro etithirire yonde inonto gone nyore na rore tie mutiro rekarare kariura ende atongoria betu bagira kumenya kinyo kaigo mwana wetu enara daino bagwatiri bagira kugwatana bakaikoroma bijo mutiro bareta madetu wakara tutena ambi tutena mutiro so gintu kiambere kiato kwenda kiri atongoria betu ingwataniro kende tokomba kuona bijo mendeleo is it true like utem budget yedero ere ko bwini nontu ko kuna manto mengi sana anto ba complainira yetu kita wa public participation na tumedhingatire tutige ubabe na ubingwa na madharau na mweteo mwikumia so that wewe ni ukaita kaujo terwa ngwero nonda no kero ro theo tietira devolution ya Tharaka-Nithi county so far so good atu kinyeti taketethetie nkibetegetethetie ntu baire no kato mogu uwe kuri ungi timuhiyera ginto omwe no what is happening assembly ya Tharaka-Nithi county geto kiambere no wigo kwina assembly na mostly no eranwe no control ewe ide executive kugubura executive kauge kareta wanoke bwe buduku bagetikiria no mwanka akabanga no mwanka bukuruke bwakuruka I don't give you an example kuri ba na uno kwerende ngiro tubawazi 2018 governor Muthomo Njuki na ndira rugura barabara etawa ya kuma Tunyai kuthi Ndara kuthi Mwanka Marimanti yikirwarami it was the second no munde wira gweri maratathi ni every other budget item yandikagwa ongoing na nio yambagiria ongoing kila wakati etavira ongoing na nio atiganirwe so what I'm saying tikaingi no tutikwenda kurutha no timu tukwira no tolede eni akurukirwe no kungata cheupe ene example mwenda kunengera na mantu mengi muno budget ile mantu mato kurukitie including turi assembly no twende othe ini twathire twakurukia turi MCS unanimously ya kwamba barabara chio de no tuthine tu gato tena priority na maybe idea ya boto kwenda kurutha twakurukia mtwanda utugaga every road ere diete machukuru masipitali every public institution ithondekwe ituike passable kila wakati idea yetu yari tukiaruthire ogu barabara chio thiite macukuru thiite masipitali ili diete guntu kura thirikari gutumika ikewire nduthe na ino kewi kurugura Tharaka-Nithi yonte kaunti yonte thina nemwe kaugio terwa no tuwerwa urutheu urienda kubanga gitu kiroko oneka umaku that is the problem corruption ya Tharaka-Nithi county tende and I'll give another example kidogo tu another example menya corruption ile haraka bwana it's so high no tutwerirwe mibere yonte ile utagambia ile na ile yagirwa na ngwikia kwa ina mbia nyingi mo Tharaka-Nithi county anto baada ya mwankambuli nyomba tia kaoko na ndakani china kanyamu na nguo bena kidogo wanalibetu bakwirwa yani kwa ina ambia kuona mwezi nani lakini utuweka mberedi kaingwa yonde ingiro yonge thatu mberedi umuga na kiongo kira joka kugaga professor kugaga ukathongiria na kwire nditiga kiongo kuthongira indipo twagia na kintu kita wakati of fight ati Tharaka-Nithi county tende nwegirwe mheshimiwa Kithenji without due respect akiuga atiri kwina pending bills be thiethirwe nyingi muno in the assembly nyingi and of course they are there wanomundi indebe kuri antu bakwire kuri antu benderu manyomba bena pending bills kathwana cia 2014 2015 itendebe na mtu akire bachi yake cia ino ukire ba mwanga gintu ta surprise ta incentive ile ta mtu kotini na nuye kisi ni incentive ne athirire na mtu athirire 90 million ile ende athire arutha rock arrangement outside court it's in public domain 90 million ahari baniogu kesi ya withdrawal. What I'm saying, corruption ile ya kathwana katugete kaneria utotha public participation. I give you an example kuri ndakasa yitagwa ya nkui between Makanyanga na Gabangombe ndakasa ni anekero mwanka budget ni anekero ambia not once not twice ita thwali ukali wa yake udhura matari ta baba ni jandara mero na matero ndiye no wa matero twekaga ni aruthi to na maratathi yake para mina maratathi indire atene no ahuye tukuruta wira Tharaka-Nithi county. Of course the meeting with the assemblies it's not a democracy, it's a house of numbers
niona kiara ya umande ninka the majority have their say. They have their way. I love my way. That's why now bamwe betu twenda kwaria uma bubu tuturie nonto gintu kya kithuku saini na ngakwira you know ito kwenda antu bakarandi and thank you for professor ito kwenda antu bakarandi be to baba badura gavana tunali na manifesto ira gakanta no wira atiko ni ndinjero mwira nonto unali na manifesto kagito kuleta budget ina into biro gakagitata akarutha ndigwa na gekira budget ini twanauga mantu kulimata katoneka ere budget ini ino gekiro makanyanga ino gekiro gamba ngombe budget ini nge itireku na nirutuno tamenya riuke kebangire ne kirwe kana ta kwazi so what I was telling you is this ndenda ukwera cheupe tarakaniri county gintu kya mbere kambuga kuringai kuringai nonto ukegua ugukuruthwa meno kigwa kithara waganto baba kuthurire no gitukira ngai ura no atumbire nonto arwaku kwena misappropriation nyingi muno ya ciambia na imba mbirio kwera de budget kuruda gitu gitu wa seeding department ya roje inengero million magana mathatu education department inengero million magana mairi ugu kubangira mbia kubangira agriculture ibangirwo ugu ukarega wikira mbia in those functions utigwiro karuta ndio gekira mbia cia chai na mandazi milioni magana mairi na ira vivisi titi yake meabitia kwa nonto milioni magana mairi ugekira chai ni kendo ruta maratathi kuandika maratathi kuyuragia maratathi maguteria maguli bazimbia no yes ikwitherwa imbona ke counties ikwithera kwina auditors Brabe yako audit what is happening betsa uraitumiri na kethera allocation ire dide tune dide rura ko batere auditors bana ina betra bana very good ero yo kero mita mai ndio kayo kero atwajira chai na mandazi chukari dunia 10 ndio kama hiyo ndio kama taji ile ndio ya hiyo sisi na bwana matu kule pesa nyingi kwa cheka pesa nyingi kwa cheka ndio bana cheka kwa otro dire nyingi ichiantaka okendera ko bro munde ko go de tas bakada de siso bana bakero itu ejireno bana kile tareka no ta gotu jeni to 3 years utiwe na kutara especially wa barabara hakuna tutigana ni bana masamaki mama okugwa mheshimiwa kabisa ni tuera tele it's a world funded project yetu ya county kumbe sisi tu ya county no iwe chida na muntu murume akati gutuma na gere mbia kero ya county yongwa no kuda maendeleo kero ya county kwa tiende kwa county no kubata chemba chetu cia just kutoka nyuma kidogo chemba chetu cia Tharaka Nithi county itari na national government clarity itwire yekagirwa bia budget ni 60 million ikarutwa 30 million ikarutwa what happened ndipo ndio chokera baramu shimo kibenje ugero tugire wako tu wako bwega makontract litana kana bwega ya mbaye kirwa siasa na ara kwa EACC speaker kara vile kotini acheria orders from high court ya ndugu kwa namba kuchunguza lakini yakwe kana ask you something kunenkanira tenda nai no chunguzo meke 12 kunenkanira tenda nai yani kunenkanira tenda otwe kingine ya dhubitirwe kugututia kirwa nonto kugu ya scheme ya kurea work assembly I'll tell you something to be gavana headquarters itakuraga gavana headquarters governor to anyway and I say that plain akiga gua kemunaga every day very nice no to governor ora tu anyway na nwambende ntuge mubu maka na kurukira gavana uria kana na ruga gavana na ngari ni akianywa chai hoteli erigite kuruga mari goodwill yake ya siasa menya actions speak louder than words ationaga anangwetika tikinyana no twenda athondekire ofisi ingi arugure no athia akaingira antu muntu aigigite atubathia arugure ndi wana national leaders baba ko ya kumukethia bathia kumukethia arugure ikyo ndaira antu betu tukaranga nyamburo go nonto ria itakethia antu tindu tuonaga tiruye antu bena ruriagu tistima tana baba kunywa ruye so kintu kira kwenda kuromba ndenda kugatire kira igatutethia na ngai atutethia no tutibu takareka ngai munene muno tukagia na governor karekebisha bantu mama in fact governor needs mianga tairi arekebisha county committee Tharaka Nithi ndundi county kanini muno kasotwe mbesa ciekirwa ribati tiasi bantu banyo na chai ruchi kiro chai na mandazi tikinyunyagwa kairu tawana maratathi utia ntu banya chai kabuka thwana tiki chai ukundwa utisha inyunya wakati wana no kathi oti chai inyunya
lakini milioni magana maere ini ali tinya kwa bana ya ngatiro kwere so isikira kwali ya ndio madam public participation yo igirwe mheshimiwa kabiblia kiuga is very important and it is anchored in the law anto bathi bauga barenda gwakirwo cibitari aga uri mwega ari good leader akathikiria anto bake barakwatha baba muthurire kenda bamwira twakire cibitari aga akabakira ogo tiba kwira twakire cibitari aga ukathio akakuro kwenda ukari heshimiwa itherwa ye oversight right yes na budget babo kurukia yes na wawe mheshimiwa wa araumite wogeta na mantu jaku we unindenda barabara ndenda rwirwe kirwa ndenda iwoko ni ngabana wengu ira batere kurita ndene wandie ku then kukethirwa kukaria ate agutwike nguo ironekanire uwe tichi karituka ndene wandie ku ndenda kunengera example achiriu nkwedire mtu atawakaujo terwa na assembly is the house of numbers kugo no kadio kabingo lewe ngakabwe batano kabwe batatu kana bwe bana na bakirenji akenda ukurukia muswanda MCs babange bakauga ai ekerwa they have it that is it. I want to give an example antopeka mangombe twathire twa klande all the leaders all stakeholders na county government officials bale bagotwaririe tuga cibitari ni akwa bantu beta wangunga gunga is a red rock to place na arakiarira na itiru ntobathia cibitari ci araba gichenga wa muno na twakurukia it was minuted na kila kitu ikapita Gavana Njuki aregire gwaka cibitari agwathia ka cibitari na akethanya gutuma nyomba cingia gutuma na nene muno na madamu na gwa kwenja cia gera na ntora Kenya damu na kalili utiba to kunengwe damu na kiti yake mochina kwenja that's what I'm telling you mtu atongire mwanga ngerukia mbi kugumechiria make mara manene muno marichiria gwe matiwechiria bora ntubatara kaniti bomba kugetheka cibitari ta kwa ngunga athira baringa gipindi aberere to waka cheria ni munda of course tugaga wanagwende kwa twekete tukore proti tuga tutigora ingi twero tuchiri cukuru angwenda witike gakwa athia ka cibitari kiranya na gwa gutuma ndakacheni kukwira ari anku it is my proposal ndakacheni eteria ntuba kutiyumo kabara bita kaurire yekiro mwanka budget ni tigende ukurukia yekiro mwanka budget ni kura ya rutirwe njeru nti itukwera no and you know when you argue anoka di assembly ndukageria kubambana kuri antu bataragia kubakirite uki berwa as many of that opinion say ai bakaukana taba kumami oh ai so ngatuinike na thira si athiro ka uthata so as MCAs itukwenda na bwantu bathura tu abakathi kubatete no ntu antu badi it is very wrong na imbuga kwa kiuga is very za anoke kule nkamukeu kwambiria kule bwambia na antu bakunengera nafasi utwika wina thina kubakira ati wewe gintu kiao tikyo kariria ukaragiria kia muntu ungi na kathurirwanwe no kongwata please balo tunkuri keruke yes urendo mbira for the first 5 years kwengwe bonete daraka no ntu ukethra utengwe bonete daraka then ingotike bote muchokia the second round na ngaina pande sagana ngai utimu toleta na muthaike na watete ngaina choka ngaina abwekere bantu kenda bukaumogo bukiriraga ngaina butungiriye kabankanya moni kenda bukumo bukiriraga gavana wetu tukimuthura ndiko ndakuwa kwaina confusion tingini wa chiacha ringire ku ene ni unarwa mona ni tiga ya kuruke na ngai ba imndogire magingangia ntubega mangombe cho ile ngaba no ndo ndaya kuma bechicha ne kata ngombe ticha cha muse ndo kimonga kwira Meru County imbega kwethara kanini county riu isiasi kulingo la kini imbega kwethara kanini county ndamira tene na ngwe ngwe baba itonaga mama kithiuruga na wetu ndakwira na wetu kipindi gekiringa watika kipindi ukona national government yetu kona mtu alingo picha nyingi muno gatuma mitandao ni kona taka kwina manene na Nairobi akuda kazi tunafanya kwa win short gitu kira karomba na nuntingo meiba kuigwa ito na mabai barute wira borantu bakwenda babarutire wira nuntu antu batara kanidi my friend ukiwa kwithina iri uku ndino ya Kenya tara kanidi biyo na antu United mheshimiwa bwaga muno antu batuke United lakini batuke United kenda wero githata oru twa TikTok kinyira tumpige baiywa nanu tutuke United ni tuko timu tukaria twakinyira tumpige iyo video yonde tore ithire tino tutwathurwe tore atongoria twathurirwe tuthi kumtira ntu wera tikuthi kukarania kenda ntu baria tuchoke kiugwa madam kwina mantu mengi muno chomba kuthoya kithithika kiyube
apart from urimi abuo kuwaira bwa makuyu youth babatere kwithirwa bena mantu jamingi sana jara bakwithirwa bakithithirwa ndene ya county na at least nyumba ba keep busy ketha yuku kwina baba ingi muno batena gucia kurita kwina mibira mbona na county ni ingi bakithithirwa mibira labs na mbinambi na kinyango ingi nyese mitandao na nini we youth bakithirwa promoter so na taumba kwira ngavana kana na taumba na towenda kuona a youth bethero bakithithirwa kenda at least kutuka kutena na employment nyingi na bena kintu gya kwita kuthiria miaka 3 ontu ndatonyera kirurimi ropo bauma samaki 2021 iyo mbesa twaitirire cietire ki World Bank kana nikiri Tharaka Nithi County aya nkenderea nkauga Tharaka Nithi tubati young people tubati kunenkerwa kinta mipira tournament barabe na irabu babe na tournament kutemibira gutengu cia gucetha iketumio kuna these young men batonyere dragine bata miraene na kunde roni ndenda kuria kugatiri Tharaka Nithi County nkiura ya muthomi njoke naswira antongoge ora professor ugire acha twina na kwina opportunity nyingi omba ku create tukatonya ku tukaandikwa kenda tutikaulire nare ai tutikaulire na urisabu aya ora professor ugire o nani ndi prefer professor ugire kawa turegulirwa tujau tukarevia na then ona daktari no mkumurikite no ntukwe ugire nin twengira udine fingerings ituma siringi 10 fingerings ituma 15 no tem mtomba kwa fingerings less than 500 ni obatere kumenya daktari na ndi murandi jotha Tharaka Nithi County tukuromba turi ya youth ni tuswira gintu gya kuthithia tutia kuragira nau kwina mauntu maingi tumba kurutha tumba kukitirwa mantu maingi tumba kutonya tuthithia puni upati kuthia ntiwega mheshimiwa uwe ndene wadieku kuna mantu maingi muno jethirito yakita na mbere nkona kukirwa utena njira kabisa njira ira nyingi we ni ithuki na kuri akarima mabakuwa bo kuona kanjira kena kalami no mona kuona yani no mona kiama kinene wetu na Kimiru wono akire wadie ku no kuona ntu baku ivya trito betete kora uroke aspire betara bagitete. Okay, asante. Ndiko meyonu kwariria magumoni kana kara magumoni kana twere Nairobi nontu de mwetu no tukugathina nchamba zingi tukuma Nairobi kogumaragia mai Nairobi ne mwere mazita ugeria mangina maza ngari ciare makana hethera kamutaro kidogo akaria ntoto yete kumenya mbuge magumoni ni nene na magumoni ntwere nene of course nontu wakora tu na benefit maita mairi benefit ya mbere ni irithinwa zone ile banda kwa manjani kwa ruti factory kwena barabara iruthaka na ni cimentena kana ni menjaga mbuge mwanani wa barabara nkithungira kuta MCA kana mbuge nuntu na county kiambiriria 2013 na rwaku njira buci yakariende nuntu buci yakarire ni nduthere improvement no abura njira imingiri ciekirwa maram kwa choka kwaura kana ye karama ikathira gukagia tumitaro nuntu njira cia magumoni ri ikoraiti ndugure ya kurugurwa kwaramwa ni nini muno menja roads cia magumoni menja roads kwina tufinda roads tu tunini
na tauni cia magumoni nene muno ni Kibugua. Kibugua ni Tamak. Na Tamak yekirirwe ni second government. Kibugua ni atamakirwe. Barabara inu ciengira menja iri na some of them ina Tamak na isi ingina cio ina Maram. Njira imwe ni atwire thiniti antu muno ni njira ya kuma Kibugua kuthii Magenka. Neo still mjumbe urori kuwa achuke gamba ng'ombe amishothirite mbeca watawikirwa Tamak. Nduciengeci hapa zone no boro kumenya ria ruthwa bau kibanda kia manchani gikinyite ndimwe batikagirwa nafasi kidogo te antu mama embare iguru past the kibanda na mo bau ne mo rimwe na rimwe maceragirwa kidogo na cio njira inu imwe chirogia kwaramwa nonto gacira kau niko kabetokete stima gacira kau kabetokerera pipe cia ronchi na gacira kau ri kenjwa nanto mabandite mukumbo na mete na rate ya barabara ni kuthoka ikora very high. Eno ni magumuni kwareria nteko ndakwariria Tharaka Nithi county onte no tuguterie tena MC wa kwao. Riu ende mwe muntu rakoro akenda gitike MCA akinambiriria kuga njira cia magumuni nthuku muno. Nonto so far bridges toto gotara 40 bridges ile kwendekana magumuni maybe for now ni mwe agukire Karavat nenu ngwane ari nduthe kia gukire Karavat. Leo honestly magumuni tutiuga bara twari tukiambiriria nebo turi tumesonga mbele kiasi. Nante kwenda muntu akaisiria ne bora ngavana umite magumuni na uga of course wa muntu menyaru njanjo wawe na ende nkuga na uga barwa na bahati ya gutwika still Weru Tea Factory kurwa na njira marothaga na makarotha njira inu wega. Leo nchoke kidogo mbuge rwariero rwaruga na ugakorwa audience ni matuthikiritie na makwegwa muntu mwe Beatrice ni ngwenda kumcongratulate nonto ari ya ukweli tukamenyaga ari na rutawa na thirikari ya county na natwirire wira no aurire honestly wacha kwa no guchafua angechafua lakini ari ya uma uri ndi mwe anto matenda kwitikiriria akwereza kabisa na eleza bonga government irutawira na bonga government yekari department ya county ni gukorwa kwena department ya trade industry and cooperatives wakakorwa kwena antu marutaga wira zero na professor thank you nonto nembigirwa uga wero kaba antu wira magatwika mate ku perform ko mabuta I just wish no ori kuno nto mama buri ko rameno kirete show nonto thank you nendiko niyo mudurwa kanitha uga kama thobiria kubua but now demone magwetha giarimi nonto surely twari uma na kabisa ni ngwangiri nake ugira atiri government itekere ya muntu umwe ni antu mamonte manenkere wira ku nonto gutibu kathi unenkerwa wira wewe uri department ni ya trade mugoza mukurimiria nto samaki lakini utesiria nto mama kendi samaki nwate we ku mama le makawa nonto takawa ne kamuka ne great kabisa in fact ari makawa maokano anga makaugira ntombu nonto endelea to zato ke roadside declarations nkaria peupe venya iko president yakatangaza Nairobi akadia kauga arimi makawa monde makwande makubuterwa randu na tuyo na una bari uri botu choka toka kwa atongoria metu monde Tharaka Nithi batuthuri tondu utentu kutwa kinyandi tigecori kindegera twite the deputy president anto mekarande mareria monto mama karia in fact ni mwero irwama wanantuko twathite kwa kindegera anto mebanga amakinya munke banga ate mwakinya na mukaria nto ingite bianto nonto taru ni twabwiri kurunga mabaru na turi atiri kakwa twikire atia arimi makawa makabuterwa mbesa marandu mandeni ambayo wako nayo na matabuterwa lakini nitukwegwa antu mbarira ingi antu marani mireigwa cia bandwa na meankairi cia kora mabira factory mendia na mare bwa bonus lakini tuyo torwa tukiugaga tutorwaku reu thank you brother nontu ukwaria na tigare tukaria twinde turi bamwe na problem yetu ni mwe taruthi athandika bana njuki athire aria wega muno Emeru or wherever he was menya no korwo thure njuki kana unjuki ta muntu no wega baria kiboto getikiria kwaria kiboto nontu tukwira mathiko zinjwini huko alikuwa akena uga na okora twa nenkere gitike deputy president of the Republic of Kenya netu kwenda maendeleo tushukire twana ndo mengira mu makiuga njukirigwa kwambiria korona kindiki sasa menya ndo tugwicagira ru twambiriria wikata twambiria kucura mtoto ciaite twariganirwa kana nitukuria maendeleo kabisa nontu twabutituria atiri twerirwe arimi makawa makabuterwa mbesa ni mabuterwa kana matabuterwa ama member
wa committee ta kwa trade industry and cooperatives nindi rokete na factory mau arimi mau meto makawa na wandezi mana nkaro mbesa bantu mbesa zizire na bank magorerwa ni brokers ile iguraka wakau kama genda makadi makedesa na makamera tafadhali bieni mbesa inu muse mutorebe sometimes ile cash mana nkaro ile cash nundu ikabeto kirera bank igo kwa sio ndeno ndo mana ndo monte mama inamo na mandeni mama inamo lakini torero antu magetireo ni mabutiro rando kutebu tonkenyiberia ntorimi uthini tote ku aririria kintu kiu gituma mage uthini ri ni indu toke for example mwana nweria of course twena tukuga eria retu take nyubare bwiri ukorwa riri niyo ningwitikia re ura ninkuga 100% bwiri ukwa tukituma ka industry area na industry area teboteka kuoneka anjube meto mind divided so I agree with kabisani na mama ngemaugire mauga atongori meto maburi kugwata na nundu tigatuka gwata na twinde tukaria na one voice nikenda ri twathie na ritu na munyakano ntu kindiki the deputy president of the Republic of Kenya twathi kwa tukamwera atiri tunenkere milk processing plant na mauntu mau mengi monthe nguti sinu cingi cionthe tubire Tharaka-Nithi kinu kio gibata gutethia arimi ma Tharaka-Nithi otherwise muntu no arungame akaria akaringirwa rubi muno thank you nuntu cheupe gwikiuria uria kiega muno na nikiuria igu ni meda wananchi wana makoro makiuragia kio kwe on the general report ira na kanagara cia county government ira kana kanagara report cia kariata kao kagia report inu na kanagara kadia cia bida ikara kuthie kwa ethics and anti corruption kao kagia report inu ga cia bida ikara kuthie kwa DCI riu ino ni ciuria tubiri tukora tukiuragia nikenda turia atiri uma ungworiba ni umwana ciaca gutwira na muromo right kana ne boda tukwenda kwigwa na matuma mbari ya left nikenda twariririe kiki ongwa kiribo nuntu menya wana ciaca ni kuchafuana and especially leo mukwenda gitiki mwana muntu nuntu tariu mama na shoda gitiki mwana muntu nuisi gotembu ngirunga magonu ngena kuruta wera wega muno no awogiririe kumuchabura lakini bonkuga kana tubwiri endeni ya kinya na kabiribiri kuruthoga nuntu ngwegwa wono kwareria ntu mabori anokemera abo karotho ajiwa kinya bori choko thiumero karotho na una niona na ugaringire ndio na riu no nguciokera ringi baba TV ni mbuge gutem cio bwiri kubenia aruti make kurekanaga no aruthenjera nuntu aki MCS matege ntugitagwa want fund na gintu kira gikoro tethia devolution ni want fund na want fund rimwe ria gwetwa antu matige kuona ata MCA ukwenda mbeca cia ukinya na kenda aruma kabishani wa doctor ya turire wega muno atura devolution ile ambiririe na CDF umundi tukauruga tukiririe njara antu mama nkenda CDF iregwa kana yura gute muntu etekera nuntu antu monde ni beneficiaries ma CDF in one way or another leo ne want fund the nerane muno ya want fund president na me promise it na twathi gwake state house to promise lakini na ndikirerua wega muno the council of governors na nawe the council of governors ndago ni mutho minchuki lakini the council of governors proposals ile ciarembire machukire matimasi yota down leo mwa guciota down tiko membiga tumire president ya mathikira muno achokwa na kambirija kuthie pole pole na mbaleni ya kintu gitagwa want fund leo re machukire kuga every county ne ru kintu gitagwa want equalization fund leo kana karothwa kote na goodwill na mheshimiwa Njerwa kwa diwega muno au MCS matekaribu mkwena MCS mathuriwe maina interest ciao kwa interest yake na ntathoni cia mwananchi kwa reruo kamuri ategwera ni indu lakini aina interest yake akena thie bana atenda kumenya muno muno nimbikiribo so want equalization fund rotire to the county level etutawira lakini tukwena tuweka no akugia watho from the national government wagukia want development fund imekire thini wa katiba the Kenyan constitution kutuweka ke 2027 professor ange murekorwa nenga yatweka governor akoragwe every ward in a certain percent injero hii lazima ipeanwe nenwe kane thank you makosa tutegwa so mbuge uguto thiete wega no ntoruga ntori makuthikania ni makuigwa no bota kuthondeka county na no utobota kuthondeka county na professor riu no nkuigwa ni makuigwa riu ni makuigwa no thondeke county kuringana na boria kwaria na boria monete na boria mathigite nuntu county te kwaria muno baranju kwani county ni kuthondeka na wikara ndenda kubanga koguo ni nkiuga atiri nkirikia wanatukitie kuthurana wanatukinira ntu muno nithucoke turie bubwa kwina ri
tukona ki nonto ntato cia populism mwenani and especially wagite kia MP oro kwenda gutuika popular mono kau no abura nkenda nto CDF girebo anatoka thura kia gikawaga CDF kakabira kwa komende akare na komiti cia inuci ngirebo lakini gitikia ngavana nigikwenda nto mekana ndi wega macuthiririe meuria ri we are the first governor nituzibwa rutire wira we have the second governor na geretie bora kubota lakini the third governor nitwenda na kukaria tha nikenda tukithiguru thau tutikathi kugwa no tutukagwa gutebwa sana mutegeri wa Meru TV tukiambia nkambiria uwe lakini director kona kombira tuite ka break kidogo tukomba kutha tukichoke ka break kanini lakini tukichokera guest betu kinya babu kanye kenu ura wina kiuria ukugwa tongeri babo nde baria na itokwenda bwa chance kinya babu ketha kukiuria wina kyo withero kiuria mutongeri oku wori kiuria uria mturiko uwa ni ndiuria kiuria ki Professor Joka ndiuria kiuria ki Dr. Kabisani kana mheshimiwa ara kana baba angibe abonde kenda muntu amenye kiuri ki kwa uchokia kwa hivyo tugichokera tuketha tukijukia ciuri biaku na kinya kuthoma SMS ira tumbite kwithirwa tugitumira rikana mutegeri wa Meru TV no withirwa gitwata rutero Facebook Meru TV Kenya no umbe kwita rutero rwa YouTube no Meru TV Digital na wenda kwithirwa gintumira SMS yaku namba ni 0748 918 901 no yo namba ya WhatsApp no umbe kwithirwa gintumira SMS yaku tugichokera tukamiwata na tukajukia ciuria bya ageni baratu ina bontu kwena rwo nikenda tongeri baba bakwithira bagichoke biu ukana kiuri kiaku omba kwithira kiuri kirega ki kuinyite sana kana mantu jero kuiguia kuinyite kabisa ombe kwithira kiuria na kana ethera comment wini ono kwenda ko congratulation mheshimiwa oku bando na no ombe kuina kanya kau ka kwithira kiarandia na batu no tuchokera tukajuke kanya kanini urimbita Jerry wachope Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyomba yaku na stairire okwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi ro ici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwankamochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Nokorina ukaborero kiromaganto kanjara chiaku maririte JJ Place Restaurant netwe achore baku babata torichuka town akwena Southern Star Sacco na ritingo gebeto bari na ogena umenyobo gutungatira customer aja neturugaga na kwendirie bya mithemba mwanya mwanya ta chicken soup, fish, osbuko na kinya bya kore bya untwere nkoroki turi na gonto gwa kunyorokia nyomba cha kugitira michemanio car wash na garden ni ontobo byutherano na byatho kumenya manto nkoroki turi ongero bichine aja JJ Place kana turingire thimo gukorokera 0726 295 349 email ni jenga.jamii@gmail.com.
ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria akunywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu: standard, superior na executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kuju gikundi biantu magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya, na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire. Nkroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya iria. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkroki ringa thimu gukurukira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konthe ntugo cionthe tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingiro na gukinya ibingithio kwenjela ivobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela moroto wetu ni ukumenyithia monthe mara makuthi na mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wira bubu. Mumero augire waiwoge mpe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu wakakara mata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati. Kawethira bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ntheto ntugo cionthe cia Jumapili, Jumatatu na Jumaine. Ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ntheto ugoro na cio ntugo cia Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo uthiite na mbere ake agakiri Meru TV. Ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko cionthe cia Jumatatu na Jumanne ndene nteto cia Meru TV rukiri nkoroki tochamania ntuko cionthe cia Jumatano na Aramisi kiri nteto cia Meru TV ugoro. Watanira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cia Meru TV muthenya kumenyethia urakuri. Watanira nani Njeri wa Cheupe ntuko cionthe cia Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ugoro na ntuko ya Jumapili kiri mubango jwa rumuri rwa siasa. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM okaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kiri programu iria igweta ruone na ndi no utume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com
kana uturingire thimu gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere obichine chieto kana toringere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Nokorina ukaborera okirumaganto kanjara chiaku maririte JJ Place Restaurant netwe achore baku babata torichuka town akwena Southern Star Sacco na ritingo gebeto bari na ogena umenyo bogotungatera customer aja neturugaga na kwendirie bya mithemba mwanya mwanya ta chicken soup, fish, osbuko na kinya bya kore bya ontwere. Nkoroki turi na gonto gwa kunyorokia nyomba cha kugitera michemanio, car wash na garden ni onto babyutherano na byatho. Kumenya manto nkoroki toriongere obichine aja JJ Place kana toringere thimo gokorokera 0726 295 349. Email ni jenga.jamii@gmail.com. Ugeja kwethera nugo choanto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na bionthe Pix Hotel na nyuki. Pix Hotel ni thagiro wahiri na nyomba chia kurara na indhongi chia mithembe thato standard, superior na executive. Koroki kuri na nyomba chia michemanio chiomba kujukikundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagiro eri na kwa ukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa eri na gym, swimming pool ya Rogerwa Murutera, steam bath, sauna, wana massage na beauty parlor. Outdoor Fitness Center nayo eri na kieni kia michetho na team building kuthithia michemanio merano ona biatho. Oku ukethero na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya naria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria irimita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na nyuki ire kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite bwa
Mero kumenya manto nkoroki ringathimo gukorokera 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konde ntugo chionde tukenja nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingithio kwenjele ibobi ukinyethiria nteto ora cio tukinyela moroto wetu no kumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyete mpige kwagirithia wira bubu Mumero augire waigwage mpeka mutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV tuirebete na biashara betu wakakara mata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twitete nkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wa ng'ine cietu cio kamati kawethire bambitani Faminas wa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ntheto ntugo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumaine ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ntheto ugoro na cio ntugo cha Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene ya nteto cha Meru TV rukiri nkoroki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ogoro watanira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri watanira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ugoro na ntuku ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukorokira email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukorokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyumba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated,
Duralong, Roman Tile na Magorija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na iringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kano toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Nokorina ukaborera okirumaganto kanjara chiaku maririte JJ Place Restaurant netwe achore baku babata torichuka town akwena Southern Star Sacco na aritingo gebeto bari na ogena umenyo bogotungatera customer aja neturugaga na kwendirie bya mithemba mwanya mwanya ta chicken soup, fish, osbuko na kinya bya kore bya untwere nkoroki turi na gonto gwa kunyorokia nyomba cha kugitera michemanio car wash na garden ni onto babyutherano na byatho komenya manto nkoroki turi ongero bichine aja JJ Place kano toringire thimo gokorokera 0726 295 349 email ni jenga.jamii@gmail.com. Ugeja kwethera nogo choanto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na nyuki. Pix Hotel ni thagiro wahiri na nyomba chia kurara na indhongi chia mithembe thato Standard, Superior na executive. Koroki kuri na nyomba chia michemanio chiomba kujukikundi bianto magana jairi rooftop na yoni thagiro eri na kwa ukara na ukionaga Mount Kenya Abadeas Rages na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa eri na gym, swimming pool ya rojerwa murutera, steam bath, sauna, wana massage na beauty parlor, outdoor fitness center nayo eri na kieni kia michetho na team building kuthithia michemanio merano ona biatho oku ukethero na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya naria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya. Sana kimama tembisi nyumbeta kwa Ken kumama kumoni na I will have a question kento kiambere ndenda kuria the members of the county assembly
Baba area aguna twist starting with Mheshimiwa Ng'ara and Mheshimiwa Kitheji. The constitution yetu ya Kenya, when it was being formulated, yari very specific that in the county government kuna the county legislature and the county executive, where the two arms ibati kuitherege complement one another. Kintu kionda jo kubetoka in the county executive, by the time it gets into the implementation stage, ibati kuitherege in the county assembly. So if we are having complaints of the county executive, don't you think that the biggest rot is in the county assembly where you people sit down? Nonto okadira kuna budget yonde kubetokwa ne muyo mokubetoki, and you cannot blame your own. If you're barren, you can't put your barrenness on your brother. Another question kwenda kule ni kwa Mheshimiwa Kabisani. Mheshimiwa Kabisani, they are in the Rakanithi kuma devolution negosa ni kuthirite kwina a very big question on ethnic representation, especially at the this side ya the other chini. At one time or another from the Tharaka side, they are left out. You being the economic advisor of the governor, do you think that the people of Tharaka in the government, are they well represented? I believe having asked that one. And before I sit down, another question, capacity gaps. Now, capacity gaps, in the county executive, I will call them incompetent CECs, incompetent chief officers. Now, the Rakanithi County, whatever Madam here was trying to say, the issue of fingering, pesa yenye inakujanga ya fisheries and everything, si Governor Njuki ana receive. But the issue is that hawa wafanyikazi wako chini ya Mheshimiwa Njuki, hao ndio hawafanyi kazi, bora kwithira kukiendelea, ni gitumio kwithira mwananchi wa kawaida, na kwamba kwithira akirdhatia akiumia. So you as the economic advisor wa Mheshimiwa, na mumwita county assembly, ni measures zile kumu kwithira muki put in place, kenda mwikari wa Tharaka Nithi in all way possible, akorewa gutetheka. Thank you. You bita kwa saken kumegamba Ng'ombe ward na kwa MCA huyu to ino wage mteta wa Jelwe Ng'ara. I have two issues I want to deliberate. Kia mbele denta kulia Mheshimiwa Kabisani. Mheshimiwa Kabisani ulita advisor wa the economic advisor wa governor. We have several issues ibatiri kwithirire addressed, like the issue number 1 dego weta mantu mama kuyu na no amburie ni udita mukari wa Tharaka Nithi County kati ya Makuyu na education na water. Makuyu mamomba kwithira my basic need kana iruye kana na education. Nuntu number 1, as we speak kwena motion ya kurukirwe na MCAs ba Tharaka Nithi overwhelmingly out of the 23 MCAs, I think if I can mention a few, over 21 MCAs ba kurukire motion enuwe giro Mheshimiwa Jelwe Ng'ara area ya gutweka all public institutions irugorwe chithiro china roye barabara na kila kitu na stima. What has your governor or the governor of Tharaka Nithi County, what effort has he made with his executive to ensure that
Like personally, I'm a teacher. I am teaching in a very good school, but a very local one, whereby there is no water, no electricity, barabara yenyewe ipitiki, hakuna kirasi ya ICD, hakuna, it is called Kaleti Junior School. Hakuna hata kirasi ya ICD, hakuna even a tutor. Okay, what I'm saying is that there is a problem on that. Number 2, tariki kenda mwezi wa 8 2018 wale na public participations ya youth watu na ya kuruku hata MCAs wakachangia that time. Mheshimiwa, that time you were an MCA, mukapitisha mukasema kutakuwa na youth day. What effort has the governor and his executive made to ensure that youths are considered? Because like the last time we ended KYU youth activities, hakuna mahali youth wanaonekana, hakuna nothing good that we can see as youth. So Mheshimiwa Kabisani, as an advisor of the governor, I humbly request you to answer such questions. Thank you. Malitwa mbetagwa James Gitari nyumete ya Karingani. Kiuria giakwa ninkienda kithie kuri Bwana Kabisani as the economic advisor mauntu ni ma budgeting and a budget champion. Nitwanete most of the times the budget igukuru kwa Tharaka Nithi, muno our budget itethagwa in a tracking ya buria onkiuga onto yo karothwa Karingani kana karothwa Magumoni kana karothwa Gamba Ng'ombe kana Ciakariga, ukethira budget kele laptop na leo athie nginya kuri your website of which I visit many times, okiumane betukagira more than 10 times, ukethira every public participation really twethe watu kionaga a report kana a feedback ya buria antu maombire kuga. Koguo ukithira tukithie to the next public participation wanarejea tukomenya nembi kiaruthirwe kana nembi gitaruthwa, na officers maria magauka matiombaga pia kwira antu especially nembi kibatire kwithirwa gikiusikanaga na public participation inu ukethira nekuthi out of the way, na unkirutha atia kenda muno PWDs methirwa mari included especially kuri mauntu ni maria makuruteka kuri budget ya Tharaka Nithi. Thank you. Bwega. Kiuria kwa de direct kuri ura identify rota mo youth, my sister mbigire watu kai mo youth ko ito anku akirua biuria bia youth mono na mbigire watu kata journalist wetu go journalist ibwega ore journalist sawa, journalists are known for research, so ikantu ikirende gwata de mo youth nakatha ngukura kidogo ntakwa de represented. How I wish mugichwa muntu nge wina bit of research akameaya kwari atiko ariria mantu make maborari ba makuyu akamea youth na mantu maingi including incubation centers nini panel ene giteria mono economic advisor ya na bangi bare na professor Njoka na uchwagite mantu mara magitetheria youth nkuruki mara makiumana na panelist ujubo choire. My request is, it is good when you are given an opportunity ya kwariria antu bana menyao channel mantu mo ande makuga bore mama kuyo matuika biura all through ya mere youth baraba inge mono bakenda bari present na njira mbega nkuruki ko ni utandie mo youth intire wa represented we panel yeno nontu prank werigita kauria touch issues ili wa affect mo youth wa concentrate na mbio na kayo wake next time consider mo youth wonge lakini ndione nkero mabiri wo muriria kiuria ndione nkero opportunity mwinge ya mbere utiomba kwibariria wenka akibariria lakini akaririkana kwina mantu maingi mayu akabaweta. Thank you. Wacha tujibu hiyo kwanza tafadhali yateka ingia mono Paulo tanjiria mama Iwaken non to wa mantuma assembly ngore kuga dauga. It is very simple no to democracy da we Kenya the
assemblies are house of numbers. Ndiwe no kiguo kirega wenka baba ngi bakauga ibu wanokiwa bakiwaga eno imbrakira professor kugaga ukiwa wait na ndo bakiona wait na gunja baba ku represent the ube na gunja they love their say but I love my way no nkauga tuna kegwe they love their way I love my say. Number 2, everybody has a right to their votes. Menyabura MCs bakwenda baba because we are different, we come from different homes, we have different interests. Sasa mtu akienda aseme yake akauga bora kwenda kugita ati menyo timwira ari to buna ciaringwa niringirwe. Number 2, inkwenda we exonerate officers baba batawira county government ya Tharaka Nithi county nundu always the buck stops at the top. Okona muntu akiruta wira na antu bakira mekaganwe na tabu twa wira mantu mai magukarika watakwa ke mutumene ura munengeri wira uro muri bagazo babaisa na kuona wira uyu tukurutwa endo turamwirire utiba kagitata atikana ni yako ugento kya mbere akendelea kuruta wira kulingana na instructions. Mheshimiwa Bethairwa baritangu ina kibuo batumite ibubuthio na beta pakabuthi mantu jona tuba kuna pengine munene uratikinya thina akuja kuona imbi kuendelea ari ndenda kwira tereno kwa tende biora bibu tuke biora ngabana ndo ne biora muntu ura nangane biora we mubute lakini muntu kegwa ngabana no anankanere contract ya biora me ati uria no twinge no rugamirite it is very wrong wethire kwe muntu kunangana ya biora na nakuruta wira bandu it could make sense na wewe ina authority ya kubuta muntu uyu ndigo igo supervisor wake direct supervisor na ingwetekia I think it is okay. Number 2, bwana Njeru kuga noma it is very good. Youth ba Tharaka Nithi county they need to wake up na beba dieno to what is happening na bali kidogo then they kule team eta wa live wire ya Mukothima wanakapa kuskip games not the in second division kapa kuskip games nonta ona gutina mbia nobody is concerned kapa kuskip games so betere kurutwa nyamwera mubira ni uyu ana bara best trained to practice kenda ba qualify but of course mubira no tutiko kubale by immediately mbesa cha kulegia ligi era ni kuleta jamu the county government no timu emwe na tukienda kuria sports ibagiri to kumira ithiria nkiugaga Tharaka Nithi county government tende kwe tutuka tuthondekete ibaro na ntika ibithondeke gura kini wo twikaga no tibithondeke kulingana na mathabu mara tukugaga nditazi bakuona bakerwa ara ikuthondekete kulite milioni 80 no ndombe youth baba ibathondekerwe fields chukuru ni naraba turaga kenda bakathakira no talent ciao jona kana no tutore tukuga ogu ndikuga omde these are things I say everywhere wana assembly ni ibathondekerwe ibaro na kwao baringa imebera kenda tuka identify talents na kulingana na aba umite na igintu very simple ara tukuga gende batinga magidi kule machukuru babaje chukuru bakinya chukuru enu ibathondeke kibaro bari menu ingi bakinya bantu kwena sibitali na kwena kibaro ibathondeke kibaro and it is okay. Thank you so much. Dr. And our viewers amono to vile vya udwa nkaje na kiuria kia Kenya uria ambole mbira county kwina ntobaga kuri antu bakwandika baingi na bomba takwandikwa imbuge Murabije Tharaka Nithi county tukaraire gitu ta CEO story na CCM baruma kwa kona si utekethera umustevere we utiwo ni gogo tina CCM we na CEO so all the ones who did no mwe cia Tharaka Nithi county gogo tina CCM we na CEO ino gutonia utiba ndo tarite tata atele ngirie tukaya ta ino tukwari ogo kuri antu barani kiwe baraba gwetwa Agriplinumas baba utenderi yaremi kuri marubigo biashara na wandi sio ndesi Tharaka Nithi bandikirwe atu batano ubandika wa the other day na ibanjirite kuwata biashara bakutara kugise so seven people actually onto their 105 7 times 15 that is 105 ko uji wani jerwa kana ile jerwa no ni uteba kai ile kitu ndo babaingi number 3 ukaraida into ta cooperative zino kuruba sia
cia inoto gwita ya na CDP wondi cionthe beri tubarute cooperative na ibarudite na bandikirwo antu bao bakuwata mishara bakuwata in their respective wards. So urokuwa antu baupenderwa bamwe watambura mwashimwa kedenje ugire muntu nwarie agikaraga Mombasa atakumegwa gukarekana Tharaka-Nithi muntu nwarie Kisumu no tinwa kumaga atakumegwa gukarekana Tharaka-Nithi na gwari na mantu mangi ukienda kumeneria mantu kogu guo kari ugu wana Kenya Tharaka-Nithi ntikuvugane kuri area twikeri no tiandikirwo antu rengi kiandikirwo we kiuria kingi urire kebire gwa uria mantu ma ngiirix ya fingerings antu bakuria na bijo ndenda kuga urimi wa makuyu kalatati kejana wa mana fingerings kejana wa mana timbio ndala nyamo wetwa irio utimbia tubarutara lakini imbwerie murandi uyu tikabugatura kurenkero into biu forever wira wa ino ndo kuona to kaunti ya ugire antu ibarude groups ya makuyu na kuandike proposal bora kaunti government to kama na yuki jumba koteria na already tuina ikundi letu kwa kutoka cooperative makuyu kwa 1 bien antu kwende kulipe kwa 1 bien antu ngidie muna 23 ya bilo detwe nera kirimi akugaga ile witawa chamara na abbreviation ya ini chamara machumara dale chuka digamba ng'ombe na mara even boni bugaru the cooperative yawe nene na proposal yako ya county ni abaneke machini cha kuruga yoge makuyu no tumba kunengero le kwenda ngire yo kama chini wero kenyo bomba kunengero azanguru na bukaruka sio eu grupo yenu county tija kubwera babo karuga mbairosi ukauga tukenda tuwitingire uri mu member no mukore magana matano kiri gikundi kigetu county tija kubwera bana batiagire kuria muntu bibo kumenya timye kwenda kubugitata buganti be register tumara one register asiringi ngiriye moja membership to be members of that gikundi kera bakongo bakambo kutuika member baba kutumika kutumire machinga bana ngero bakwalika proposal cha kuruda iliwe makuyu so itumikia bana ngero machini iga igenda kata idea zira wa bank katika kufanya tukigwe twisa still those programs tugatwikere ndira wa gutabiro rwa nkunia ruthire ra area na tutikwa na miradi yetu ndira hata rwa nkunia ya kinyagwe kadira gwe tibombe we want it to be continuous to empower people. Number 3 bwana sekretari no kiuria kiwa tutabiri politics watwika siena issues ya ndia batina sababu kuana wana county ni anotesire batina sababu kuana wethira bari oba irika no mwe na thiyo tukwari tukaria ge mundi county government ya Tharaka-Nithi ni advertise take positions si ari muba technique well finish politics yes iliogo antu ba kula itumikishwa and the village politics tuina ntubeno west work ni ntubetu bamba kuja kutumikira kugira ile kwa county na kwa kungi tomo kuja kwa Tharaka-Nithi county ngoririkana na dikaro dispai ya akagwa antu prambas batiro kwa tu kwa Kenya kwa kugira Tanzania na Uganda na hiyo watumie tutwika iko empower antu betu to injini kinya village politics ni mtu kwa hiyo so inu empowerment yasio iliogo na mimi by the end of this month project kubaki kwa nikani kwa kile kitu kuleka nitweke sina sababu kwa
stima tuma barabara roje cia kuthi all the schools na ciekirwe stima tugire ninkwenda kwa mheshimiwa Kirenje ugire wanarungu itakona ntuwe imwe na stima na sio inoti cia gavana ino katika kaunti lakini tugire bagire kuwata bode tongoria beto bage siasa bakati kuromba stima na haraka na tukarenge wewe bingi sitisema namna hiyo na ndio katutedia na barabara na sio kweli kigombe ndio ndaikari na ingi kagitaka ikara kwa ibagire bingi ndio ndio ngombe fio sisi na sio nikire budget Mheshimiwa Kirenji Mheshimiwa Ngara ilibo ne musiba bangi bakurete mbukone getigero kamitwe kubitata ukindi beti budget iwekirwa kuno ndere bokera gabana ikarime barabara kudia na kina budget okwenda kwende mundu wake barabara haiwezekani. Let us make sure that tokuruga mantu madikari wa mali ya kudi na bantu baraka bera mantu manyu utieka batina mebira ningo sedra both counties green utedere you kiumia kithimi Jumatatu igoira ntwakire FF Karwana twari na boboega muno na twetiganiria ana baba gusenda bore kupina tubeba wetwa KFF na KDF babore bona football twetiganiria ana baba gusenda bwega ibatige gusenda gatuma tumakatira darakaniria gawo iko kwenda system ya kubaini corporate kile timu ya national wakatukipa kumtagura ya kuliwa tawapo kumekuka tukiona nje vile namba ya baba ngi da system ni otu kwenda yikiro boko na ngabana atiko mama akitibuka kwelemu nonto era msemo ni Jumatatu ndiru andubonka da kubwera then report ya budget tracking of the budget ugira budget ya executive wake inaata prayer na yanja kile ki wananchi sisi public participation at 1.11 ndio ya njiria huu ya kile executive familia wa kaunti assembly na kwa mikesho kuita wako inanga kakwe mtu biye taketeja bai era za tu human beings na uje mtu biye taketeja keteja no ugaga diwa rekaro kama rekaro kama hata wewe utiura utaule that's why we make mistake ino to dia kanisa ni to da maia every Sunday udi bugita hata kwelira ndio nyamweno ni yetu tuinde wewe makosa makuru wala ya jini public participation executive batia ameona then awa msitu kaona na mpaka cheka si ndio? Thank you. Yes, thank you very much. Yeah. Kuna kutia oh okay oh sorry committee ile batirwe gukora no ngamerete department inu kwaragiriria nake chairman wa that committee akandikira CEC akamura shokia ciuria ino A B C riu no kaigwe MC akiaria akiuga atarutherwa ambo muria wewe MC ri wandikite statement ciegana imbere arutha untu collectively ndo Japan ya riri wega mwana kama mtu awataka kujikora muruga ngina ke mura mukate kuigatwana no kuri kuro na wironu riu mbuge MC na urwe tarua kwa nini wa magomoni na gwe gintu kemba Argentina gitarudwa nimburwe wewe kirenjire ku statement wandikire kenda mbele kwere soko ni ndikire statement kana ntandika nonto onto no bwiko yugo na ndakingi ya mwisho na bara mwisho MCs makora na powers mwangazi ya kunenkana sanctions to the CCs
Kisho kikuria kine kyo kya kya polytechnic. Thank you daktari. Nonto ukwandimitwe uga county government yanone kuria rais kwena thina na polytechnics. Nonto polytechnics ino thinere po kwambere ni mingi wakairite na arimu na tiga arimu monka kana instructors itina equipments na ukathi kwa thoma theory that you are masabe by profession. Kogune mbise what it means kurotha practical. Kogune kyo nkugagatiri nkugaga nembega lakini na chio nkuga county government either governor ori kutha ino kana ori ogauka na bwiriwe kana ndia ukena a better policy ile kan govern management ya this village polytechnics nekenda to take stock to ena chiegana to achieve eteke ne atapunge tunkurutha ikabusa busa ne kabata gututaria nkurukio kia mwisho burune kyo kia runsirwa ni wasco ndenda kwareria runsirwa ni wasco muno ananio ama consumer ya thatu ya runsirwa ni wasco lakini bone nkiuge ndimwe system sire maina cio no wega ukathiuka githia ko find out ni mbikire na thina nonto ukiuga nyombere na muntu umwe na retumira 4000 honestly that is on the upper side inu ire iguru muno no wega inu probably no wega thio check minunto meters rimwe na nago tankwareria ni wasco atwato sometimes meters ni korwa 40 na nembugo una uganio ni consumer ya around 19 meters ya ronziro ana roro en ntoma tum bedroom ntegwa makiareria mbiru sire iguru muno nikenda wakora na bokwe na issues irebo issue ya rirwe ire issue based to take generalize rekwa kwa public participation iguru ronziro tu nwega mbereze ka ukamwe initially rware bagwa otenyuete kana onyuete starting point 200 kana it was 150 I don't remember very well 200 kenda macio kama change ya magwaru bantu tuthio gwa turibaga na unit kogu ukena korwa utaye nyomba na gutero nchutumirite gutena standing fee gutero nchubu gutembezo bwiri kureba inu ni marutire lakini magwaru tumera 1 cubic meter oguma sietaraga indenu marete that is it 105 yari ruya shoka to 75 shillings ukarutha comparison na kukungi ndiro nkimenya comment ugatiri duina goro kana rutina goro maybe that is what I would say. Okay, thank you so much. Professor Kiurikiki yaku kuna mtu kuandika message akawa kulingana na urathi atira hivyo tukiaria ina ndio woge utwika gavana ingwe yani natoka thithia gutigira ayuthi bena ngwe na natoka thithia gutigira obonka muchi juu na rwe rutheru rwo kurima na kinya rwotumira considering county is mostly dry. Wambere ni kuga automatically kulingana na jimbo ile watu na mtu nikawa munengera maisha mapya ama donde kana ama kama maduka kabisa ndio nimeenda kuga youth kuga na wewe ni usimpo wambere ni ku kila institution zile tunachio kinya ikendwa ile na likuwa de kandweni imwe ningiuga kuli kaireni bara turenda kuruga referral hospital kuli institution nyingi talent academy mudambi kuli na chogori ya campus institution hii kina gedania antu makona ila na ndo antu ni makuja mawira kunde na tekena kwa institution baba ngini industries toka idonda na nisi amelidia ndio tuanze kwa industries ya kama ndio lakini izaliani baba kireani ndio kule industry rangi lebo wale tukua ndio tumesha mtu atika proposal na fundwa ni Netherlands government na 15 million leo ni agonga hiyo chia huko na kila kitu chia ng'ombe na akawata pesa leo ni buga industries nwadu yude utene andule maomba boda news ni maomba matumo wana ironda na chuma na tuaina material huko na ino na misumari ni to import from China kana kumandishi tutumba kuroda industry tukenda ndakuga ni tukwenda kuroda industry ile kaona misumari wanaibanga na matoka na machembe
mama ndio Kenya yote wana East Africa ndio kwa industry tena na hoteli Kenya tulina indota sunflower tukana na kwa industry ya sunflower ile kutamauta ma sunflower tukuruda avocado pia avocados maina mafuta mega muno very expensive nuntu adungu maliskeni then muno mcheke muno na ni marwala kansa ni research yona ni ya mafuta ma avocado ni mangira gire ya bu wana some Africans malvenen ko ni technology live industries no in every one but unfortunately whatever duana initiative na whatever mtu aruda abore ichi innovation yakwa na nipise it is possible leo launch na room nimeenda kuga launch na room very simple kuga na launch na ni mwige ni ukwenda kana professionals bana hizi launch meka duendi maduna ngira ideas na mangi makuma deta Egypt kwa madibana launch rwamiko maleto manengero 2 weeks magisi ya tuku na magando na balalo cyo kama na nukaga inebe want na bana taraka nwazo ni balalo kama ni atuma wewe na yego tukalanda kana tukaruta sakana lakini lukaga na nimeenda kuwa ile taraka ningai urotete seats kuna ndio bati kutoepo in my opinion na bati kutoa kuna uti huku wetu saidie kwenda miblo mingi mno na ndamu si kaunto kutemu ndio wa taruji we are the luckiest people in this world na dire jero nedra lonjiro ni sorti mama kundisoni de kurtasumbenyo de lugato katina lugato mega lakini huko wetu tuna everything kulia tuga na meru kana gichuka tuga kulia kule nko hotembi hotembo kwa ile huko wekani. Asante profesa. Daktari natoka viwanda kimwake please. Kai mtoto sana kuna mtu huwa ubeani kina mtu cereal yakin chuka yet yes the producers ba so many cereals na kwa tuika ntu badaraka ya dai ndengo ni dari lakini antu batena cereal board bomba witabeka intobio for future use kana better than the bomba kwithira bagika intobio basto intobio kenda bendia igitarira mbese gaitia kana kinya kuthuka muntu atena antu awika intobia we kinya rimi bara nene bomba kwithirwa baki yo bitumira baadaye na ndengo na sini bakuri bado ndengo ibarimite sana lakini itio find murimi wa kawaida nuntu utembetse bakuona kondeka moja tu ndo wasiri kiweke kinako ndenda kuga yes kwena serious system itero sio bakuga lakini ukalaida daima for ngapana rodite ya kuhakikisha kinyadaraka kwena serious stores ambao tuli Nigeria chekariga ukariba ndugwita wa Kanyange chekariga ward ka chekariga sub county serious store ya Kanyange ni mbake ni arika ninyamwire cieguri gwikirwa bandire kututi cooperation Kanyange sindaraka yatu chekariga sub county banda ndego wali bantu weta wakakoni ojiete ulangeti mbe wakurukaga ciombo ukabulira bwaitio kwe bantu weta wakakoni kwena serious stock nyeyo yake twene muno in the process ya kulipwa kenda alimbeje nuko ikagaiga waya mukozima is complete am told is complete yes complete tayari kutumika waya mukozima kwena jingio kinyayo serious stock wanione mbaki complete waya nkondi nyombera nene yari yaba yake wasto cheba 1970s
Gavana Njoki na Methodiel Innovations na kira tiles na already no fertilizer and by yo de bagiraga bantu wita wa kodi. So tudiumba kuga ineguru akiri twina yingi bareti nemwe bare kure no tukugeko metero mimbi pana nabati alampembe wale kuru banda mpembe banda mboso. So tukiwa na hizo ikatwika operation sio ndio tiko na kwenda bila kinyani. Maguri mandengo. Now mbugire devolution ni atutwinde na agriculture ni antobonde ukaraida beije karibu into bionde at least daily crops e controller one supply and demand into bikaingia nkoroki beinenda maga ndengo babe ndirire ambe bwiri nundande bamba na ndengo yaje kuma 125 kg wabuli kudikingiaga daini 95 supply and demand lakini ile supply and demand yera ndengo yito wetia wito magile economics wewe tugira tirere antu bakanda ndengo na basoke bande ba sidio ukaraida tugire ke moya ndengo kunida to times tuwe kinyana intenu kinyu kaigana isiringi date eke moja bamba wekela dunia ngiri kilo ngiri kudingiri na magana tuke ngiri mo times 72 ngiri 72 antu baba ingi bakana bamba ene naambia baba kai bana ndengo ira kutwe demand na demand ile ulo yabio ya supply na antu baba ndiye bamba ndo tube na mbesa bakaendelea ndengo wanu befte kama kana maile bagore. Simple economics. Thank you so much. Nkona yake time wetu kuronoke kudira lakini kukurike tu kwa sekta ya moto very muhimu, very important ya health. Na niko ndatwariria na ngakwa kanya ngakwa kanya idiro kiwa kuntubu sekta ene ndatumiaririe na ndaika kabisa ora kumbikikana ntuba time Gavana Njoki nethiritwe chairman COG chairman wa nini health committee chair na indonere ntukuingia akiwa akariba Tharaka bakethira baki access dawa itina mari gukurukira chief bonkantu barapombe basiandikithiti kandi ya chief na omba kuwa utembe tabakethira bakiri bonga mtu geta sibitari cia county kana cia thirikari then au lakini ke baraba kumama barithro by they have to be paid up members so kirikia kwa kia okay utegera rutere rwa NHIF yandila so much na admissions in fact ukethra wandi metirinyo tumaira mbeti nyingi sana ke NHIF unlike shife so tukodia kire antu bana on bati ku afford kuirira mbeti itia kurara cia kumama sibitari sorry then what happens to them? Number 2 kuna sibitari nyingi sana nkubaswa kariba kwa itina ndawa like Marimanti level 4 hospital in Convocation dispensary. In fact, they are very proud not to govern and have created dispensaries in sana. According to them, so kiuri kiakwa ni untubumon na thirikari kuthithia gutigira antu baiba kuona ndawa ndene hospitali ira tioki nontu I'm very sure tioka wakendete themukari kana baraba manturene na now that itina ndawa antu aba wita bageta kura ndawa na angi ugeto kandi kura ndawa ugeta kura meaning muntu ratate thuka nontu teka ukari na pesa na ati wita private kana hospitali wingi na ati thirikari kuthithia kenda yumba kutetheria antu ba antu bongo batika baje banagira dini kutika na kambure
Tharĩka County gavana njũkĩnageretie mũno mantu mayo nyũmba iria mbingi kinya sublocation tu rwera gwĩ sublocation tene health center as we speak kato mũnengere plus bandu nageretie na kintu kia kingi arothĩte ndaino kĩrĩ cibitari ira kwĩ nyamũ gwĩtwa health information management system ira cibitari ciothe health center ĩreka Turuni ĩreka Rukuma ĩreka Mũtwanduku ĩreka Mũbandu ĩreka Bũmba they are all linked in a system such that muntu oroka cibitari chuka yule nduka zima limanti ukanengania namba yaku ya kibande bakona watretetwe kibugwa wanengero ndago ni daktari na buka unengete ndago so they have your history bakianjiria ino ni mwe ya kuruga kiri cibitari cietu ino ndo center ya ciere kwenya muri kwa geographic management system ino nio but see it with the safety barabara in different locations on tiba kodiba kadima mkando pressure bakodiba ikena hivi na tumashini hapa na inkeletwe they also linked to our system such that wewe ni area tuga ya kambandi is a location ito kumenya dinera bingi na tubaba ngiro bingi muntu they are linked to our system ide nana wewe ni area ya mukodima ito kwa mukodima dinera ino umono imareria wewe ni area kadanga chini to kwa neno bibiro wase nembi so thirikari ikigura ndawa bantu bagura ndawa rimwe ukaira ndawa cia njoka na arate bungu na cia njoka cie nogo that is system kaba ni kutetea county kwa menya area na tunikana ndawa na area na ndawa ni sikuwa kana kwa wingi area na ndio kana kwa wingi now area de mono kwa hospitali uone ndawa ile kwenda buga baba india gari budi ya hospitali kana kinya hospitali takatani for example ukadiuga tilitwa lakini watu wakwenda kwa utakuona ukadipo sio iko so ile inawa boko health center tamalimanti katika general hospital ime tukaona those exceptions aroko dio kaedera maybe muri mora wena ndawa inu itiro at that particular time okay wewe ukabura ndawa inu kana kaedera lila leo gochiadira nino ndukuona ndio graphics management system ira ikatutetea kuira ndawa mtu tofauti kenda utakiwa kuwa na those gaps okay it is actually I think by March it will be operational no our CSPs they are taking the data from the previous kumba case of location moja bagito maga gapi bagi central system Professor okay, what you mtazamo yako ya health sector na kwa sina nino kwenda kitu ngavana omba kuwate ya bilia president ndio anaandaa ngoma yenyewe ya ribu na ni kuweka kidogo lakini still tembea na kilia bwana makuga nimeenda hospitali ya chuka kabure nondu ulanga nondu ukandikirwa ndawa ugerwa chuka kabure ndio kia ni kwenda kana basi kana ndio mbona kuchiongo ndio kwenda za Beatrice kenda mamenyera arwari na ndio sio kama kenda antu mako menyera Kwaulo kinya toro the research itumenyere ba program ni kuga leo tuna program nene muno ya health ni kwenda improvement ndio jiri ya serikali ni kugalia lakini kale ukinya bara bongo kugalia ya ndio alibu tupaike karate ndio analinki kabisa wa education ni tega tuke ni nundu kule kaunti
jeshi Kenya yonde etikani kibele news no ni a lot of resources ibati channel towards dawa hii pesa hii mingi ndio ndio mali nyingi kama and the minute we go update ndio kwa wa madina basi ya kula dawa na ruja but I think ile kwa siku na saa yaendelee kukua ndio kweli ni giving stage tujomba kumbena kabisa ndio kama ni giving stage na roho kubane kustabilize. Thank you so much. Mheshimiwa. Mbere buge kintu kia mbere ndombe atupataraganire county baregister sha nontu ne kuregister kila mahali na tiko guku antu bakiaria abakwaria ti babaye bakuregister na bakathi bakamitumira na kabuga yakaire mbuge cibitari chetu cia taraganire county tire ndawa gutire ndawa na riu very funny ukiwa turenda kugura system cia kuthondeka cia gwikira macibitari tumenya abo bakuya kwandikirwa and then system ino atakuwa tu tukwenda kwendia kila tu ina bata na kiu kanyamo ka tukwana na system ira tantu betu baba kunekerwa ndawa. It's very unfortunate mbuge na ndimbieti oka mbuga gatukuthirie ndu nkaria gaire kana neta mwizo wewe ndo ngenda gweta kidogo gwa nkaria gaire sawa o nkaria ka mwizo very important kugi nkoromba na heshima cibitari no ntu be barwaru bationa batibota kuruta wira ibanenkerwe tu nerekerwe resources ugu professor kiuga mbia nyingi cia kugura ndawa kulingana na wonto anaituiye tutikunidi machini kana madaktari gutwira ende tukethera ndawa cia njoka kibumbu me mabitie manene mono kana kwechipagirwe nae cia tukua china ara itino njoka ikaraga kogu cibitari cietu ciekirwa ndawa antu bakure thina muno. Number 2 kuri ambulance na ni uri mwe na rimwe mbuga kuri ngai na kuri na human face kuri mukuru umwe ari na mwaji ndingite thimu another day ambira cibitari ambiria cibitari ndarikana maybe I'll say arari mwaji uyu wake enda kuthi Kenyatta ari ngathimu ni critical case riu natika kumtuia ambia na gogetwa ngiri 20 tha ino tichona critical case ambulance ndo ari vile ngiri 25 kenda thukirwa mwaji airwa Kenyatta na ni emergency nkona gataka bandu yututumira human face tukaira muntu uyu ndo wetu no Tharaka County tukamwirira mwaji Kenyatta tukacharagia mbia 25,000 baadaye gia tukaya guchanga mbia cia mathiko that because that is what happened. He passed on eterete bakichirengi 25 kenda baira mwaji Kenyatta inkora takakwe muntu twaye tukurekebisha mama ingi erdini eno kenda makarabo ega na kurekebisha manto mathirikari. It is supposed to come from the executive sana sana ibo bagito kuleta mijandala yao tukabakurukiria kulingana brabona kulingana bragukari kogu healthy iangaliwe cibitari cietu ta Kajuki ukathi Kajuki neo level 4 neo cibitari nene muno iga Mang'ombe ward kwina kithina gikinene ntabautira utari antu tutino mubakwiri nyingi muno ciayo ino ntona kumama itande biathirire yani na wi guntu wa guku county ino itagira itanda bimwe bie bigesto riu muntu mamwe kuona kuri irresponsibility inene muno yagiri tukurutirwa wira itethwa na concern inene wega. Your opinion. Thank you so much. Cithukaga ukethira iyo kinya mieri iri itathondekwa weja dispensary na twakite dispensary every area which is good na tuko mwa credit yao lakini gutina ndawa utora gutina ndawa nikagure u ni mpumba ku comment mental health na nkithirekeria kacokiria my brother alia nkamwira iyo kari comment yewe na omba kuona nta present wega mantoja youth particular anda atonga. Thank you. Thank you so much. Okay, asante mbuge thina ino iri Kenya and of course yauka Kenya ni gucia kabururia Tharaka Nithi ni story no kwana ciambirirwe cia the new insurance system ino riria Wanjiku mathora makomita
sha si show ni kwagire kathina nundu NHIF riria yari ku bwa mbere muntu rorengete na ribite netikagirirua anokorwo ni insurance kana okorwo ni ambulance ni amuribagira and of course muntu nenda guthura cibitari rukagenda ari ukarwara kenda ikuribira mbeca cia outpatient na necoke getikira muntu akanenkerwa mbeca wati cibitari cia gukoma nacio wayonthe rukathigwa munkokome ni aribaga kwi gintu gitagwa transition period ni eno ni etaruthwa na no wega ntu monte magatuika makandikanagirirĩa nuntu riria yambiririe gutuika formulated by the national government ana kwina ntu mathigite koti nacio koti cietu cia Kenya rimwe na rimwe mamwe anga kama gicaga ukiri bantu mathikiriria na marutha bu bwina haki makarutha bu butina haki nuntu sha na cieno gwitwa nkianenkerwe kintu twita transition period thina inu professor Njoka kuga cia teething problems itingrivo nuntu nacio tukiuga ni teething problems tembeka tani mbuge personal na experience gitembeka nindibirite ciari makwa probably na malibirite mwanka mugima lakini tukiwa tukire makuthi cibitari kia bindire ndi bembesa na ndute mbesa mubukonu ngwa kwande peno ntukwa tukire systems tembeka riu bakwa ningwitikiriria na nkauga ndira national government yambiririe kuthongerera nteto ino cia macibitari ni mabudi ma appreciate that cibitari kana health ni involved lakini mathutha watho na bare iguru na none kucia the council of governors system no maragiriria bona mauga tukanyirwa na maka muno nike chukumirwa guchukumwo mwanga mamo ndekataga makubitia ni kwagire makosa thank God yesterday kana emberation ne we even the deputy president of the Republic of Kenya akayitikiriria washa ina ere budi addressed ko ne nguga ni ere budi addressed no to no yugite wauka a county oa cibitari ro kati kwambiriria kuthie iro budi kuthie dispensary to budi kuthie environment ubudi kwambiriria kuthie out dispensary na wadi dispensary umetumire nabo ukithie kumitumira no tukwaye na wayiro ari kutene mariuga no mwanga bakorwa na accredited officer either a clinical officer or the nurse uroga ubudi kume accredited rumo kwake uro authorized kuga to gwitikiria utumira this scheme riu surely au no bagende na marotha changes mengi muno kutena nafasi ira mabudi konenga antu no ndingi gwatuika mbese ni mukare bau riu ricio cio mbese ni budi gutumika ringi kugura ndawa thi hospitali riu kathina kau kare pone kathina ga kwenda gaco thirirwe wera nanto mategakaririe marotha upape even at the national government nuntu imwe thina ni cia national government go spill over igauka tu the county government kogu ne issue ebudi gutuika handled with a lot of care nanto mai very sober na muntu aria atekerwo gukorwa na president unge aria atekerwo gukorwa na u lakini twaririe thina we. Thank you so much. Go Mila at last. Ndenda wi comment kuna biribiri kwenda ukuri kwenda wansa na bibio ndio rimo tukibirika ile. Number 1 kuna tuwire county government ete kwandikana nonto bakwithirwa kuri antu bakwire kuri antu barisainire mantu nto ayo na kwina twanya lakini uwe bate kwandikana nonto wage bill gaite sana so kiuri kyako kimwe mwananchi wa kawaida arari pia kwenda ni development uoke akuthira mtu na akwire no kya kuthira bangi barisainire na kuntukura kutiwa na twanya tu for example ni hospitali daktari bateo bakwana nonto twandika daktari bangi wage bill gaitia na kwenda daktari orisaini na kwenda kwa pasera kwa daktari and all that. Then what happens to mwananchi wa kawaida arietera mwankare twanya tuto filwa to filwa. Number 2 congratulations ngwa bando no wetatirikari mbaru na yeah, good. Now with the Brigade Bar, so now what really happened? I hope kwazika kuna hiyo. What really happened? Because now you are not in serikali, but still me no bagwete no umeshikilia hapo. Aya, then number 3 uto comment about the health sector. Nonto aciuria inu auria
na maybe mbere ya ncokia ciuria inu maybe I can just make a comment na time nethire na kuona ta tutari na gender balance in terms of balancing time ira tumakunengerwa ku kwaria na ku respond buge number 1 kwina untu kwenda ku comment about kwina untu Dr. Kabisani augire about atongoria na kugwatanira na ningo mugwata mbaru atongoria Madaraka Nithi County ni wega makagwatanira nikenda tuona maendeleo na no wega kulobi kana kuthie Nairobi na bale na ntu kire devolution 15% ni genda kire counties kogu kwina 85% ya resources kana mbesa ile itigagwa from the national government so ni wega atongoria makagwatanira kugira but ngapu ile lebo ni accountability kile thirikari kana kile devolution kwa ina devolution ya mawira kana functions ile ntumakuruta na kwa ina devolution ya power na in level of government whether national or county kwina into kile gitagwa mbuga gugatwika na ni nali siasa ni cia 2022 na nali kwa UDA na mbuga His Excellency the President asire Tharaka Nithi na alutha mucemanio kathwana nontu augaga kendo ninkela kula ciaku no mwanko menye kile giaku kiribo au thirikari ni nu tukathondeka ya UDA na mucemanio nu aluthire bo wale wa kuthondeka economic blueprint ya Tharaka Nithi County kogu kento kira tukwaga ni accountability nile muntu akuga untu kana muntu augiraga kwina economic blueprint for example ila twanenkerete the president thaino tubatirie gukorwo tukimuria for these 2 years mauntu maria twetikaniririe ruguri nontu mucemanio nu gwacira antu kuma Tharaka gwaca antu kuma Mala na gwaca antu kuma Chuka na Male even the common mwananchi tubatirie tugikorwo tukiuria president William Ruto miaka eno iri mauntu maria twetikaniririe ruguri uturuthirite atia kana tukinyete ku turuthite mariku na ni mariku matigarite koguo twina issue ya accountability na thaimu ana gukia tongorio makabirwo Nairobi na matabe wa nginya kanya ga kwamba kundeliberate wethagira yani ni tunkimita politically but ke maendeleo yani mbuge gutena accountability uyu ni untu uria ninkienda kuga as much as nitukugeria kungangana tongoria magwatanira nitugerie kurutha mauntu magwetwa accountability twara mwananchi untu tukamubingiria twarutha CINDP nitwera mwananchi mwaka mbere mauntu matwekirire CINDP twekirire 1 2 3 mwaka mauntu matwekirire CINDP mali 10 mwaka mbere wethwa ni wondi akaringani twamuruthire 1 2 3 mwaka wa kaire twamuruthira 4 5 6 mwaka 3 ogu nginya miaka 5 ithitwo ithire inu ni accountability aya untu ngore nkwenda kuga na kambari ogu nontu nikiuria kiurirwe na kitachire kiri masisi na nani nkoletwo ni sisi na the gentleman ni autumire a very strong word auga sisi mate competent gwetikia nibugire na ni wega mbarie untu nu nontu ana in the social media ni untu ni wonete so it is a concern of the public nambuge wirwa sisi muntu uria wa draftire katiba ya Kenya onirete wega ngavana athanage ngavana na deputy mathanage mari mairimo monka ona ni wega county ya Thwe ni committee na ni gitumiete kwa county executive committee waziri agetwa county executive committee member na kogu kile mauntu mara maruthagwa thiini wa county sisi kana waziri ali accountable kile public individually ali accountable kile gavana no mwandikite lakini na ali accountable kile gavana individually ali muntu kiumbe na ile committee mali waziri monde nigetumia ni wetha ira untu abiro cabinet no mwanka mawaziri metekanirerie mavoti the majority have it and the minority have it enu ni democracy so untora ninkienda kuga kwena muntu alirie baba about to strengthen institutions yetu kana gwekira institutions yetu vinya kenda ibota kuruta wira
waziri akiruta wera mawira make ni mathagwa ni sheria cia Kenya, katiba ile ya mbele na sheria ile cigitwe ta County Government Act. Na nikenda waziri abota kundeliver wira wake no mwanka institution ya waziri etweke strengthened. Waziri arute wira ate ko intimidation ni kuga tena gesuka ate ko makua. Waziri arute wira ate ko makua. Na waziri arute wira ena system ya kusoeria accountability kenda getwa incompetent kokala kwena values cia kuga na incompetent. Na ntumama mabeto wero go check wero waziri ni the MCS no ma impeach waziri na kuga te competent kana ate na capacity ya kuruta wero ule ali munkele. Na mbuge gento kila gengetathia thirikari ya Tharaka Nithi County na mawaziri kenda mandeliver ni mabateria kuruta wera na gento kila getagwa performance contract. Ni onto bora wekarikire ni mwirire bara tukiambiriria. County government tuona mbesa durunjira ciere. Equitable share ile kuma kwa national government na our own source revenue. Our own source revenue tembesa mingi. Kwa huu kenda tolotha development toleva misala nambi twetagira mbesa ile kuma kile national government. Na ontolo kole twale kuwethagira national government neseragirwa muno ikiririci mbesa cia county. Na ile cia ririswa tonini no kwigwa tare gutwika cibitari gutena ndawa kwena those critical services. Ukethera tubesa tuna tonini twasa twaukuwa twabirwa cibitari pala bakwendekana critical services. But ukethera anatonini tu twasa tugana cia siringi 50 ni yokuwa etalwele ni mkama malumagira budget yumbe ami witness budget ira nene muno ya Tharaka Nithi County igendaga barabarani igendaga cibitari na igendaga kwa agriculture. Ana mbegu chanke makamuno lera tukuga ate cibitari nkagure lakini budget ye nene igenda kile cibitari na agriculture na mambo ma barabara. Lakini madam kumenya igoba mashinani igoba wita cibitari nani kutena ndawa bakawa kutena ndawa nani ngomera fact manini kwena muntu alivia bala ugano budget can be a me witness, it is the truth. Lakini bora nkugane atere lele mbesa tuge national government yegusererwa kuleta mbesa lele galeta tuto nini depending na the ceiling serious ya setirwe ni the assembly. Every department ibategie was a percentage of that money kenda na mama kabotako ku execute the activities. But whether that is not the case. Whether nile iko offer critical services nisio inankagirwa budget. Ukethera other ministries tali youth ni mateta muno whether youth maybe activities ya utata wa ile critical inaekwa inahuka kando. Now the issue comes wala ni mwelile the elephant in the room is the supplementary budget. Kwena endega kinya national government yelekereria mbesa iria lera mbesa ini cionde ikalekererwa ministry ile ciaigirwa kando na thaini ito itiona gukalotha supplementary budget inu cionde ciokwe ibiro kwa barabara kwa cibitari na kwa ukongi. Leo tukatola tukiuga mawaziri te competent but that is not the case. So what am I saying? No makato strengthen institution ya county executive committee nikenda makabota kuruta wera marute wera na gote intimidation na gote gukiri ontongera ni nkiuga kwena kwegwanto mauga maria mauntu mengi sana lakini kwena gento getagwa values are very important. Values nere ontolea yani mitugo era anto makora mekerete wigiririku rera tukuthura tongoria onto mwangu enda kumwira in the county government makosa makoneka thiini wa county government muntu ora gwale wa mbele ni ngavana nengotekia tanyi mwefuatilia rera kwena ciuria na cia audit mwithagira ngavana watho kwena kiuria kia audit ministry yakwa ukethira ngavana ni wawetwa na waziri wa ministry yes wa ministry kwagu gote onto onge kalekeka thiini wa county ngavana ate kumenya yes na nonto the biggest responsibility is ngavana rera tukuthura ngavana no mwanka twetikirani kusonkona muntu wega tuone values ciawe kana tuone mitugo yake ya wigiririku ikinyete bariku nonto twaga kuthura mutongoria we na wigiririku tukethira maunto ni mekalekeka
na gutena accountability na mount no kethira mukamburi the wrong people no the back stops with the leader the governor na guti onto angetikira thuka aribo na kimenyaga taribo kethorwa muntu fulani atanini kwawe ni kukwina thina ngavana kiuria nawe muntu ni wawe agakorwo ariko ari bau aya ngerekereria ura ngwenda kuga number 1 okwariria muntu ma cibitari na I think correspond bau ni bura mbise in Tharaka Nithi County ministry ile nenkagirwa the highest percent yani ministry ile nenkagirwa mbesa ile mingi kana resources ile mingi ni cibitari na barabara na agriculture ogu ne bumbise and is a fact and you can bear me witness ogu ne bukori ndio tugoite kwana leo whatever now happens there mwina right ya kuria kiuria muri wangu tena ndawa nike you have a right to question this haya ontongera ora kwenda kuga ninkwenda gukukosoa wauga bando nango support government na niyo mbuge I'm not here to criticize the government. I'm here to state the fact. Nontonio wangwata mbaya. Ntara work criticize government. Kanda kuuria okay yes no support right. Lakini anda kuuria the big question is you were there. Now you are not there. What really happened? Nonto kaiga kwenda kumenya. For me I support mwananchi. Na ukethwa no mbote gutethia mwananchi agatetheka. Akabota kuelewa maundu maria magenda thirikari ni kenda bota put government to account ogu nibu ningekorwo ngitethia mwananchi wa kawaida niyo ne ya gutethia mwananchi wa kawaida and get the best from devolution okay kile kwenda kuma devolution and then when there is another question that was asked kama kanso kiona kyo maundu ma budget mbuge at some point kwa ina some report that was given ne kauga in that report ya ugaga Tharaka Nithi County ne among counties ire related the lowest in terms of transparency amount ma budget transparency ni kugatia transparent ni kuga amount mara mekereto bara budget ni male so simple na so open that kutena amount mabitha ni twe na urungu matekweleka na ngwa mweshimiwa aria akauga we no ekerero into budgeting na le ikaruto ateme menya the issue ekora kwale bara supplementary budget nondo supplementary budget ikirodo hakuna consultation ana waziri mama kama stokagera makethera mbesa ile mali anankele ni ciarutiro na mateko maciarutiro ile mweshimiwa akauga akameanekerire into kya bare ateko mekia kiarutiro ile that is the transparency ira ikoleto etebo and so if we can improve on that mwananchi agutetheka na mwananchi wa Tharaka Nithi County hakuenjoy devolution kana kuona matunda ma devolution kwa hivyo my request to the people of Tharaka Nithi ya kinyane ko seria tongoria ni to seria ni tongoria mara mena integrity mara mena values mara mena wigereleku mara mena weokeku mara mangiro miraki na kivoto maune magato tethia in this county. Thank you so much. Uwere kutoka na balance ngotige nao kwa niro. Sawa sasa. Okay. Kuna opportunity last one? No. Sorry tumemaliza. Sorry, let me say one last chance na kambuge mbose kanyaraka in a very special way. Njokerie antuma mwande malea ne kalima Tharaka Nithi County nkatho na ntune man support ile na romba gitekia umandirep kana kia mama county 2022 na mbuge cia kwa itegana but I thank God ni bautu akinyire na nimere 2027 bando ngakora nkiromba gitekia kia mama county mase tureke ndio mure. Thank you au kanta jaruka okay, so uni kabwira ibwega pio. Thank you so much. No tunya bo bwita bugeteka. Try. Kaka da gwitha tiri nyawa? Kaka da gwitha tiri? Swali gani? Okay, dakika moja. Na ulio matumasha
na ulimamasha kanidi kaunti karia program da kuweta bumwe programu bakuweta ni kwamba Alhamisi kiumia ke ndeti Sunday zaidi tiko leo kinya isikinyire isidi to kinya governor na kuri executive order rutire madumasha Tarakanidi County onto no rire kiuria kuni atia chokia ni kwamba muntu wonde aregistrete SHA wanata kure kurea athi dispensary na health center agatirito kinyambere ro data area health center ni adimitaga muntu ora registrete SHA na atirite atia dimitwa lakini ori registrate na area akadimitwa level 4 iratu ina chuithatu Kibunga Barimanti Magutuni na level 5 ya Chuka wari njita SHA na warea ugatritwa bure outpatient na inpatient. One thing to note ni kwamba model ino ya SHA kura kwingi counties karibu cionthe isipokuwa Tharaka Nithi. Dawa governor na rutire executive order ya kwamba kwentu mwananchi akuthi akerwa ceiling ya mbele ya kinya akerwa top up. Siko hivyo kwa outpatient. Nyo model ya SHA as at now. Tharaka Nithi county ish aspect yenu ya go top up haiko. Not advantage. Gavana ako ni chairman. Hata chairman hakuna budget anapatiwa on top of that being chairman. The point is he issue yake ya kuona mwananchi na kunyirika nuntu maybe SHA tikure tuka streamlined wa register SHA na warea wadi level 4 na 5 na 4 na 5 na health center utire ya as long as wana watu kan inpatient utire as long as utire idwa better ukatirwa bure. So kuna kitu ngondo kuria. Yes. Kuna tetezi kwamba kuna tetezi kwamba thayu geta na SHA kwa tukako kwandimitwa no mwaka umesikia kitu kama hiyo? No mwaka kithako kwandimitwa so au kama babu Tharaka Nithi bonko rite ira meriro rite ginyendro ujuro rite we ukandimitwa na maybe utiro ore mwaka juu na kunge kundi tukono rite okerwa ore mwaka na jira kuwa ni executive order. That means is a waiver. That means ni ya county no specific na kwetu tu mwana dawa na udere county la chibitiko kogu lakini kuringa na governor Muthomi Njuki county Tharaka Nithi bunka wa register na warea wadi utigaitwe chiringi nwemwe outpatient kana inpatient level 4 level 5 na health center na ingwetia ni all the practice that you know as at Kuma Thursday. Okay. New standard. Watu kana register SHA. Wanawati kure kurea dispensary na health center ugatitwa utagwetwa besa including registration. Okay. That is the position. Okay. Mantu mandawa kwegintu World Health Organization yetaga essential drugs. It's very critical. Ila chumba ko complain tie cibitari lakini watabara wetire kwenda wata demota kidi wetira bantu kana ndawa no tunacho dawa nito magirwa na tia tumirwa igatuka procured mwaje no kana wito kana. I want to be very sincere kwamba utire cibitari no emakinya private ndawa igana itoshaga igana kwa igana. Okay, Ibwaga, thank you so much. Thank you so much. Tumemaliza. Haya, lebaitiga. Time. Tiga. Time mheshimiwa. Cheupe ukethoro tubitiritie no one. Muntu nagete kugibwega na eupu ya on still. Yes, we are on. Very good. Ndenda kuga gintu kia mbere for the first time Tharaka Nithi county twina bahati imwe ya utongoria itukarita tukiona utongoria bwibo wa Embu wa Meru Meru batwire na chief justice bakiraito murungi bangaina bari ma ministers Embu kwa ina ba Jeremias and the rest na ma speaker na Anthony AG. For the first time Tharaka Nithi county turorire bahati ya kwethwa twina atongoria taka turi breast kidogo
ukethira twina deputy president wetu Githurwa Kindiki. We have other people tende ukethira kwina Bishop Erect kuma Tharaka Nithi weno, twina munene wangi wa SDA etagwa Ruguri arugamite nthi 13 kuri ungi arugamirite kuma Moyale Mwanka Kirinyaga wa SDA bado antu bara itaka twi barathime this time round Tharaka Nithi county weno kugutu tumire chance ino twini wakenda turutha maendeleo metu na nkiraga antu tubonge mukono tunge Githurwa Kindiki mukono seriously na ndombe former deputy president Gachagua na nenkere Kindiki cima nuntu namunengagere cima ria deputy president wanwe na tige ukarataka ya nenkero ya Kindiki nenkero deputy president kwira problem Kindiki nenkero deputy president ingai nuntu nanga ya muthurire uyu akuma aragaragia wira akuma ngai amuigira njara gukurukira president Ruto namba kamwisho 2027 nuntu beci ino cia county iri uma Nairobi cia na ikaga mtu kuthingateria nkethwa nkiromba giti antu Tharaka Nithi bwa county banengere chance ya gutwika senate wao Tharaka Nithi 2027 Senator turumagire ndeto ino tuonage bura beci kurira kende itiga kuro gutu ni kura muno na ikara na mugu tukairagiria tukona na ata cia ya tukameachia ruta wira uriku. Thank you so much. Thank you so much. Na de biased maneno yake mwisho. Thank you very much. Kambuge kubuso kirekado kuithia dikiria baba yaga na baba tareaga ntuko menya ibu kuona screen ni konge mbuge Meru TV yangu gwinga gurijo buko ndabwega no ndipo kuthomithia wananchi kinyabo kanikari ngiveti no ni mbegai cianto kwaranigiria nanchoke mbuge watabombu direkaire itokwenda ngwatanio Tharaka Nithi county na mandu ma siasa na moni ndarundi mujumbe kwari wakwarire nangu me wakwagitiria ata kwarire so na imbu irenda uga yamba irenda uga muntu akiurawa inyamerere kanywa orawanira iriri so for now kanute wirira nkuruta ira neke thingabana ya kugeria kumwani wa zimaitu ma economy ni kwenda research na roto be engagement roto interaction na networks lakini siasa ya kinya wanantu Tharaka bungwa noro mambi toro na agentia wantu kauga. Thank you very much. Asante sana. Cheupe. Wena lietwa fani muno na nega. Fani gari thongi. Thongi nimbuga ni kuga kero. Lakini wambira ni lietwa ria iwa fatha. Yes, yes. Nimenda kuga ndina gikeno kinene muno. Nuntu akwithirwa atongoria maguka maria na marae na antu makumathikiriria new for the last 21 years mbethiritwe ngindira na young people na ninkuona mama ni young nenda tugwatanira 2027 ntongoria kenda tucincia mauntu ngenda gintu gitawa ai project ira igatethia ai impact projects ira igatethia uku to transform county yetu haraka within 3 years twithirwe tugusettle. Tharaka Nithi county ni a small county no chinchwe warimwe na twithirwe turi nthi njeru turi Singapore lathimwani Thank you so much. Muthungu augire ntaici ititumiro tera kiri koti kwogu ni wega mwikari wa Tharaka Nithi county elewe mauntu ma thirikari na elewe buria thirikari ibatie kuruta wira na buria batirie kumurutira wira nikenda akabota kumiput to account kana kumiuria ciuria igacokia. Thank you very much. Thank you. Asante mchoki nkava mnyontu wa this program ni mbega ntukunu ngembuge nitwambiririe na ciuria cia wananchi nikenda ria tukaragia ivo nuntu tariu mnaukiritie njara ingi muno na nona matagwata nafasi ya kuria ciuria inu nikenda tumacokerie na mwananchi nimacokerie nkatho nuntu umuthi mawatho mamerirwe makuthingata na ni wega ya niyo thahino ni MC wa Magumoni 2027 kanthikiritie ground twakinya 2027 tamwa. Asante. Thank you muno Meru TV onto wa opportunity what putwete ngacokeria ananchi ba Tharaka Nithi nkatho
uri nti mwanasiasa lakini ndi boromba itugote Professor Njoka and the next governor nontu itukone na maendeleo. That is my opinion. Thank you. Nani ande bori bwega sana. Thank you so much. Mheshimiwa nakuwa antu batrona baingi kuria kanya ni kweli. Nikomea baingi bautwikila na biuria lakini kapo andekera. Ibu kuona idhasta sisi tunaenda mbali sana. Gai pole. Ari utasema gete ibwega ka uibwega. Gato very bwega. Ugani. Ukaibwega. Haya, ibwega sana ni bochokera nkatho nontu bwobwita na bokeya na bwatukaribisha bwega sana ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi tukeya ntuku ingi tutathirie mantu tutaririe mantu ja mwana wenu kithuro kidiki but kuna siku ingine narua at least tukuibwa mantu jara jinyite ananchi ba Tharaka Nithi na ntuku ingi tukathikira ya wanasiasa barabangi. Thank you so much nontu bwakuija nontu bwakuri biuria kinya tona kanya kuri kiuria please tukwendete na turia mawe ithaa cia leo tutikiri but hiyo siku ingine I assure you tukamviri mapema twana twakwa time iwe kuri biu ke panelists bakwa. Thank you so much kinya babu nontu bwakuija ananchi banya bakija kuja bongwa batekio nabo bachokiri biu bachokiria lakini I'm very sure wari nyamto akiuma babu kauma o mtu ana kintu kiria na kio nkoroni pengine kwina kiurio kio kuinyite ingwitikio ucokeri na njiremo kana rengi na ithabu itacho bionthe bado kuna siku nyingine si ndio? Kwa hivyo ngaburi bwega sana na ntubo kuya na ntubo tuwata mbaru na no ntubo kutuwata ogeni mwathani tena mbere kubudharima sana na hiyo siku nyingine tukikuja I hope mtakuja tubwendete sana tuimeru tuketherie Mpuru wa Buri. Yes, Mheshimiwa Mpuru wa Buri ukendo sana ni professor ngotegena tegete na kuona akuibwa nkethi cieno kinya wengo menyarari na wiretu sana so ibwega sana no tonye bakureta maoni yenu unika bure ibwega sana no tuba kwithira ria mana batwe amatagiri wa Meru TV ibwega no tuba gutwata mbaru kinyawe kwithira ria mana batu SMS ni mingi sana zimetumwa lakini kinya cio ntiromba kwithira nkiwata no tuba time lakini aisuru ziko kwa mitandao mtu no ategere tu wetagire tero Facebook ugatwata Meru TV Kenya wetagire wa YouTube ugatwata Meru TV Digital ukomba kuthirwa ukiarandia na batu nguruki na kinya kuthoma jara yetite na mbere ngautiga no kiribo mwathani mwankira ntukuingira tukomba kuthira tugitrima na mwathani ombe kuthira ari nawe rikana mpango tujungi ni rumuri rwa siasa winani njeri wachepe